تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس سرنيا أمة جماعة واحدة باني بيسوكا منتمي تموندين كما سوغي لغريريني هون تغو وسرين كما كونيا كاهريا أن يكون نيدي فبعث الله ناوتو آدم غري كاتا إدريسا هون أي ناوتو آدم كاتا نو على كل حال الله قد ممدده سيرون كوني بيسو يتمنى كما بسم الله فبعث الله النبيين إكرام يسوعي الله كندي النبي نمو مكاتيا مبشرين ni tumundo nyalin ni ta arjanna na kafirun nyalin ni ti awani gongoti yimbenga وأنزل الكتاب ada kitabu nyankandi kappa annabi nyum ko ya ti tumma ليحكم ti ko sabu da inkiri di kitabu ma sirun na andini فيما kodi اختلف igara me so kenni وما اختلف ما اختلف فيه هو من ميسو الدين عندي إلا الذين ما كان يمني يقرأ كتاب ممكن يكون بيني وي هو تمندتي كتاب كيا وكافر أوتاي هم بل جاءتهم البينات ودل بانغان تنغريا الله نباني في سيغي سابو راجل لبالانونا بين يدومين عنديني وهدى الله الله تعالى كان دي يموا نغا تمندي ari kanda kata honga igrambe soge kem pakhe kanni gilli tunga ayat Allah dunga ide والله Allah taala aw yimme kanda na kata ikandainga agara kin kandain kanu kata kille ya mustaqim kin telmun dengani aw me sinta dabarenta anda ki disrebe dangani ti fason dauma ana kin kanna kati kille telmun denga arno ko kunjama anda kitu serebe kama titile mundauma ana kun to kille banen kama kille burin kama Allah gano kusindikinga Allah gana serebe nya islamiya ma khair to ganda ara himbe nya kintanai woni sultan wa kamala kutanda inde kanda ingri Allah yayi ulalin tawo kanda bala ngri Allah yayi galma jigawo serum sogi kinni khasini سوغ ينغن نجاكين دائما وصلين دي وقرنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فنازم السوغ يكينا بسوتي قلنا سرين كل حزب بما لديهم فرحون بسوتي قلنا سرين لو كنت وصلين تكرم ناو توركنو اللي كتاركم نقط يكونوا بيننا نارك السودي ايوه الله يغفر كانديكي الله يغفر كل سيركي الله يغفر كانديكي كلي كوي غامي دي بوغون دان غامي دي بو دغا باي بسم الله بسم الله أورا يلي أنكم داكي ياوا أغلو أرجن دي ولما ياتكم مثل لا يمو قلم من مرآيا كن يمو قدنغي أغاكاني أمنا سمان تمني باني كينيا ناسرون كنتا سرون يمينو قدنغي أغاكاني تمني يمو جارب يبيغري كتايغا سباري كم مليون دي islam ma ko jarabi ke tumunde ko jarabi ke antu kinime aga sabarne a komi iga sabari mobe manni kita agi aywa fuara qotin daimime wati qotun dimime kempalle ririga ni nyogo ti balawun noni kabinga ma harenga tini kambireni
حتى يقول الذين mayim mungatini amanu kungatungundi mahu kapaharenga inati harenda kambirini Allah Ta'ala de mandinga angindo nyinati Allah ti wode mana akoto sade masiba ngabode hatem masiba na masiba no konsu amatuti anyu wande mo no kosu anyu yo wande mo no kosu kenda nyana kamo kambirini sa Bismillah bidan bekin anna ya haren kanati dangani ala na'am tungeni awana to Allah Ta'ala de mandinga kharib atindini de andalatu de ba hinga nakki kim pagati ya wati be kin yimme yani aw hinya watina andaki kim pagati ya amma ni du boy mu tarra iza da'a kona hatagi yem kotin jabi na gandanya masih bang ada kem pakatinga digaranta liranta tatin suk nyami kem pakatin nyime ahya jabi watina Allah farendi qallum bay fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha lahazab awama kutuno na kodo nyonkinu nyime kiyama ma nyimbe mu muna hazunu keta ni sabon su kita anya kamo na wututi hanganga na mulingara anya kuni kini Allah la danga to hondi sawal moti wata dangi makka kena nyanya ngamde nyame na ngiyakam basi ya Allah faringa irani awal ka basirahuma asuna Allah ngentema agirna taw agaw saqa himbe kamma ma batte mo mata ten ija Allah fare akotole ati dangani ada amkum qorotinia ati hige aworni kinye dingira di lungo yendo la yandi seremo bakam makka nandiga ma adan masana anta kana ho hoy mat Allah adu dabanu ngande ya ma Allah wurin na mo ar kulliga mbal harbane khusu asuna amun ngad ndiga umma ata qodo to ngene ngahimbe nuga dangi ini mumuna ligana na kumen so na rari na kakan sagayin kulandi na bogo hilloy amay baka itu munden kama o kalle ki qoto ma kemme mo nyaga ina de a qoto to ngoni ni mumuna ligana tahana na akhere na hatinda ci yumbume ada mare men qerete amay sagane baka itu munden kama kemme mo nyaga de Allah gadi na Allah kun na Quran daiman islami maga simman islami bane tihinye mede ay ashaddukum bala'an al-anbiya fal aqwa wal awliya fal amsal awadi ga mundi al sirebe ga no Allah kuma ganga ona kinya masiban nan kota ande bu ko ke faru bay man iya masiban nan ko besu ibalaw tungana bunu Allah wallu ko haymani Allah ko musulum bay man sai sukan tinta Allah dinan danga amma siban nan ko dinan ta musawarin yan wallahi daru Allah la ko da wurni masiban yono kita o honsudi atasuru ibra sede summa hay ti sere kanne duroni ani me kan duron ta to ko sere kanne duro e be su problem na baga be su mbiga mundo ma tan sabare ni mbiga mundo ma sabare amana sabare ana haragan da khairiya anna baraja kita bismillah yas'alunaka ya rasulullah wa anturinni immaninni yo ken kan hagana amru ibn al-jamuh ke siyani na burenya ma ar Allah fadan tirni hina ina kamka kinni Allah ado ina kinni ko yinda kinni Allah
ana ko mi sisa akinda ketir ne ya bi suwada man sawura way har mare mi lagara ko danga antan ne udi sere ma summa na dara ala hitir ne ya himbi bi suwatu de ay hi ko tegen ki za ko ne demo ana mare mi wantu lagara ko danga anna bure min aynaka tasabahu wa fi ma anfaqahu anda na bure ki kita kammo angara kita anda yiga kammo la kentirnde mi de batrantirnde de min na bure yiga kammo ya ngoturni akita mo bure bane tanga pigini ko pro akita mo naso anda yiga kammo yiga mo ngara kun demo Allah ba anaru killaqi kibla kinni anda bure dépense Allah rakhina lora ko anta hawlanda adamare min Allah ranne ma be nyanda anna rodul laqi himbe ga hedi kenne ma ku fande laqina Allah ganda himbe kin sire anya tuwawu yawo anya naburi yawo anya hangayo kenan ku yina anna rondi do mobe Allah gara ko do killaqina kinyani an gara kufa an ga makinya lora turni gen zabura kin besun terinke warni himbe kada awdo besway bismillah yas'alunaka ya rasulullah wa anzirni dimmaninni iko kunna fagana qul ya rasulullah mutni dangani adhim bede agara ken nafaga li khairin wa nasuya allugen kapaga benga tanganta lo alla da uginen tagaba angana ho nyana kebrenga anyan saranum pilli da hina kum pilli qahana himbi gam qoto kenni manga saranum pilli kum pilli qa himbi gam qoto kenni manga ashaban Allah sallallahu alaihi wasallam ti yalli imadi haba kan ka duware maun nan qoto kangai Allah faranta da amma ati yana bunoga ati amma yana bunoga amma kengana bunoga sikandi ati ampa Allah wal bisaran billi Allah faran karo golangala ngalde hebna himbi gani ma kallinga kinyam kutu hina bismillah wala qadina kengam adon marentin tunga adon yatiminunga adon miskinu adon killelemu kwa paulantai maremme al aqrab himbe ganti ta serenga hina alleme himbe nuga bugandi kengana buno andu himbe nuga bugu bane di ndawo madu habe ndawo mai o kengana buno anga bugu himbe do kunga bugu bane di ampa watu nenu kira ampa o habe ampa o sanga be wala al aqrab fal aqrab o kiya to ni arab gandi al aqrab yatimin ni serebe haban awa afuyi hawai na to ama balga kiyan to ni yatimi hada mare men yatimin ni afuyi hawai na ni ama balga kin yatimi Allah kin duran kunni watu zaro duran de man den kaba haben go sigara be lemenda na nya ama balga hara balga halle jangab abala on kane kin samunten ta habe suya himbe ganda fuyi kallenga aro duran de man den kaba Allah farin gudu sallallahu alaihi islamin kanu himbe gam pasasui kingani yatimen go kabedi go surun ngana kata khayru buyutikum baytun fihi yatimun yuhsan ilayhi islamin kabe gam pasasui yatimen go kabedi go surun ngana kata kinyam pasasui meskine yani harbane dinda ga suguri sumuko to ndamba kendo duram pakata to kaba ibn sabil kilelle me liya den sila andam ko to karinde ma Allah sawra himbe ga wamma Allah ko enda aga way eba adiga kille sirem pay bismillah wa ma himbine aga ko ngolli li khairin wa nasuya qaratu Allah ta'ala tuwana ngani tikem ko anga ho nyana na hagande ado kentana Allah watu de agar mo be kan ngi nanga ko na yakunga ayana
hay gara kafirun gajangin wajibinni a kamana ya faridai an kana ne jihadi ge akonin dinyane an kundangani de adamare men takim memunda kota ngadi ombu ona meni a antale adamare men da ken adamare men nyonki mo woni meyai ombu woni ga me karanga an alingi adamare men da كم أمنا هم يقولي كل قنطة لسرين طبيعي عنا كل سرين دكان موني مياي لا واجب أن نجوم سوق وكبر الله كم قبل قانون أو يجوم سوق الله كمان سيكونوا دا صحابا كبر أن تقوم الله يا مريض وقناهم يدي قناهم أنا كنا نوافق من قبل كبر كين أنا كوكيني بيقولي ngawrina taban sirin tagay ni men takim munda kinga na gadi min don Allah ya mari ko na unga gadi ay kinga ndai ala ringa na kamo ikunya na mundu Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah farim ma nan di wati su kahirun mo kiyane wo yani qasigi sa oy meni hoy tanyere do ho aya Allah wa ay qasbari no kinga na kanga ti dugay nyanda genni kebirenga kinga na yam bota na di genni hadamare men taga mo baane e kimbala la gara kamo burda wala fasal musadim ido himbe ga katime kinga manan tirni koni ni kontir nda ya kamo badrin kontir ni uhudin kontir ni ido ga katime mo ma ya kamo fusul hatfin anya halaki sanjane kahirun da la faran sabanu la gaddu yima kiyun jarin don ngeni urum batan ngeni radiyallahu anhu bismillah Allah ta'ala wala laqin wa kinniya aidosu awsini أن تكرهوا شيئا أنا مريم ما أنا هن كوني أنا نكوني هوكي خير قوري أغدعني أو سيني يمي أنا قني هن يا أنا نكوني هوكي كوني قوري أغدعني كيف فرين كم هو يقول لي سرنا عن خير سون تدي هو يقول سناندا عن خير سوء كيف فرين كم كبير أو كم ودي الجهاد أو كم هم ود في سبيل الله wasa nyonkin ti tapiye munda maharna ikalle a korne kenga ko wani taklifu ya wajibi ya abu wajibi annanya dinanda o sumu dem bay sa ali ko da nga komballa nyana be suwa nyana te qaminga adu daronta nga adu fardanyen nga sumu bala ko na li serenda de nga o no dige soge no wanyana kebrenga jihadin dauke mu wani na kahirin kuri ko gabe wani ona kitetiya ona kaniman kita ma ona sagiti baraje nga ado shahirin aro shahada wo an ga diga jihadin adoro an kite durun dabaka ando kaniman nari manna shahidin kuri an ga ta wono ga kini bune gore parce que kumbani logon ta ko ngadi kumbani korin ta ko ngadi baraje kitam bala ko ngadi anyam bala ko ka sutura duro bismillah wallahu ajallahu ta'ala aw hondo ama khairin gaw kinni ma ankunga aganda ga khairin tude kinya sabuna Allah ga islamin da kinya ma hotana haide akuma annanya agatanda ke togono sagara togono agatanda ho ya an khairin ngari dunadi re lagara kani agatanda ho togono an bune ngari dunadi re lagara kani Allah wa sallam jalin wa konni aku sagara bammi hanabi waradigana Abdullah ibn Jahsh wa kanan kauni ila hilla kapan gaja ibn al-hadrami ila ken kari ay wajimad lakhiri kota lagare wa hinyami yalli arani rajaba sigiwa kinga ne ga sigi ken huruminga
way hurumin qasu kun naqatwani sikko to kindengo me rajaba ba na widura ba kafirin da islamin jaragi agara hurumin digandi lahi do qasin ne gilis adina ngamari akuna hinsu nyagami qason bi man kangi ajjo pande helengide aranya sigi o manya hurum aranya sigi ara hurumin farasa islamin da aranya masigi o ma hurumin farasa ke bamin yugu segiani onde surotan do hillo Allah farendi wala de nan ko yugo ato ne nakhla aw taifa banginga indiga kafirun soro ido khibare nari ni to kem modi qurayshi seteni wa hayri mino namuro taifa ana yugu nakati bane amaga na bringa bengadi aywa ila bane karina gato kedi ila hillu liga bane wo ido setekeri ado mana burugo hille anya jimani al akhir ko talagarini kinya badri me kanete qasu hilliya badri be tu dingani e ke soro se giari ta masro tam hillo Allah farendi wara diga soro ni igara kuwari mo ira golle ya mo angana ti bami Allah farenga rabbami bienya aga da kure bienya asun tanyere ya angana ti bami kinga wutu soro karagi ndiga gajangen kanema na wutu soro karagi ya kata kamu arsire ya ana da kamu arsire ni wonni kinda tije kurin kite ben arab kanemo anya kimbo ya de kimbala ya kamu kira ko mo be ta gara an ga mun di awa hana be ki awa ara kuri hana be ki kinga ko ni ba mi madu men yana ke kane akin diga men ko ni bondi na mawahib kama nga ko ni mo be ba mi hana be ga ki kinya sun qason nyadi hijran sino ndirindi ilandinya mina qason di ken sine bane sikadinya sufuru di ken sine bane ken nagatandi be hay ke be hay ga ken ko ni sa kimi nagatandi ni ke ba me kane ara kuru sikinya yo maganda o wotini anya munda nanti ba me hana be gajangin ganyadi ado kane makitay ganyadi o wotini anya munda na kenya ko kambale kene ba me nagatandi ni nga ba me hana be gajangin ganyadi na kanima kitadi kene ke ba me ya himbe nu gara sama ga jenge moja kundi kanima makete kendi ido khibari nyalli wakiani wangana gi hay jukku nyawtini kitab qasdi way kodo Allah gara ko mo be Allah fare gara ko mo daiman na me puto buru na me koro na me diga munya gare kenin dallinga kunna abugun antak mi negendi ati illa an yujaba an al-mufassir o jabi de nyana da awani anyamu ndana kyako agara himbe ko tibami hanabe ganya do kini bami na katandi ngabari kanima kitaindo kahiri gajangi nyake bami yadi hillo suko be ganya kane amunya kendi ana tanna ko ko mo buren Allah ko ne ngabari kunta kenya ana kitab qasam fay iwan malak le sharahanundi arhamisunundi arhasiyanundi nabani ke daron taun ko yanga na gullin ko yanga do ndangara ki illa an yujaba an Allah dun gono do sirenga na diga min ko anna wara yukin wori na wara yukin wori matanyereta amra bugaka ngara ko bani angene bese mo siki anna diga min anna faluma anna kana la wakat himbe ga harami to agundi to anu mani kimi كم برامتين المجادلة في الدين المنازعة في الدين حرامتين
para mutu an wa ni awdi amay go konni lamuri ni go way fasare ni go wolo an gin nan kusa ga giri na kalbe mutu mana mi koro mutu na aywa akana kebe di jukuma kemay no na kaso kemay no na kaso allo mu kanu lara wundini na kini me lara wundi di khataun kama na ti daron taunga ado mo sire biasu la murenya to mu ke bangainga muradun ge senga bisu kani jukuma na kaso wa kiyazi nyana angana kamu ke bana hayi agara himbe ko anake bana fa ba mi hana na ro wala ngala no gabe ka homa na ya ka kunna nyoda hana ga gawo no wadi o ka riga karaba be bere kin kin panani hana adi hana adu hana nyogo wadi kani manga kite ba mi be kin kin panani mana buren kite himbe di kin hana ni adu kin daga ti hana wa hana ni wani bene hana ni wadi kasikoda sama koni nga himbe hoyur honu sikinya kedi kumme har kumme bane manya hana no sikki o sere mo diga ngabe konni anga ni keme nyawadi kina ngani kinya konni anga ko koy kemo ba mo be mega mo ga yankanta ke kiri dukuma خير مو كتابون دي خير مو كتابون دي سورة كتاب قص خير نيدي سنسوغا يطالع على أنتنا جكول لغي أنتنا بزيو يا سيبري كونانا أنتنا كذا بسم الله يا رسول الله وانترني بكا قصم غني كنغني قصو الله رمتنا وسكي كوتا anya anna gamni awa jimari lakhri ko ta lagarini kuti aranya qason sigi bo kebe ga yelle xamo ni kindi ga qasor man bi ga xamo bismillah ti yelle gadani wa qasu gidiwa aw motuni dangani gadani wa qasu aywa amadi dangani qitalun an wa yani mutadawun wa khabar wasadd adi gadani wa awa qasu awa horoman dinni ken qore gani wasaddun aywa kabandiqa an sabilillah baka Allah taala kilindi ken gani muta dauma wa kufrun ado kahirawo sha Allah taala qad horoman dinni ado kabandi baka misidinga ken gani miside horoman dinga ado miside horoman den dun konum bugundinga bakka misire kedingan Allah farendo makan ko benu agari bugundi mi garin Madina e ko ankora Allah ma an gamundi e junubu ya dinanda na gajangen ya kaso horomantendi ama ga to taw sabu ngaratni tikimbe ya yalli gajangen o kaso horomanten kariwa gajang gore wadi aha nas awa surun kabaruno Allah dinande kaso kedi an ko mo ke wana Kenya nan ka rawata Allah qaso kedi aw ko mana Kenya nasrun kaba kini alkabai aw ko mana Kenya garanya na adun konun bugundi awa dinan ko na on sabuda agara Kenya aw ko mana kebira andani hurumu ya nandi kyan takabaranya anga angunda kisunya ku bane sun qora Allah ma dinan dango be ko na himbiyo qorondia adi qoro eso bismillah wakil na wono hilla kafe be agunga kuma da kin dabari ke an koronta dinan ta an kun ga jaginga kaso horoman dendi an kun hilla kafanu mi aw wakati horoman dendi aw dingra horoman dendi aw kaso horoman dendi adi kafirin kun ta gilli diga waga ga yana islaminu ko da ina ga sagani baka ga dinan ma inda katakoni la yazalu ayanga kuni makan ko ke kotanga ngairan ka ko firni daiman islamin ka waranun kulandi kahirin tan kan mabada lamuri sunta ina sagani bakan kale kama ba na kina lamuri ga ini satau inda katakoni ngairan ta
iranta yuridun an yutfa'u nur Allah wallahu mutimmu nurahu walau ayam warna ko tagabe yawala murun ina Allah wa nurun qur'an karim Allah bara mi gari nuru gati mande in istata'u min yangi kahiri min yang kahiri ay anga yana munda bada bismillah ومن adi yemme be kingan na yere tegi ango islamin ne bakai dinanga ga ala hayra qur'an koda na walangala kahirin konin ta munda abada mi ga nan bugan kallen anda kata e kebrenga maga siga nan bugondi de anga na bu himbe wo ken balle a harni ken kanda tina yere tegi na lo islama woni nan bugu bela ken firi yere tegi ken mure man nan saagi dan balle ibtada kemure nan saagi do halle ya nan saagi do halle lo islama woni ne kana digai anga bugu gedi kebre nan saagi dan balle bismillah fayamut akmanan bayga karam nani akan yere tegi yemmege kafirani atukum ma'budu buru kum golle su ka humante asubon ya asubon ya golle su ya duradi asubon la gara kaja aw la gara antajati ne barajin tay ade kunyere tegu yemmu kunyare himbe dungonuma kum ma'budu buru do manu ni ya fiha yimbende sere suga yere tegi wal iyaz billah akamanga karana to amma sage karna ya islamiya akite niki nan daga ngira gollu be nya islam gondi ay kun subono asuka on tembono subono aga karaka ma boni mo yelliwo aganda awsrega na yire tegi kiti ngon mo jogi nay ire tegi diga mu wono gollu wono islam nga na kunya manga ni ko ke mureni ambu islam awoni amana fi kitab mbay wa wala ngala surtout soxal diga mu wono gollu wono islam nga kunya bane manga kunko ke mureni ambu islam awoni diga benni de o ho gabe wa nyana sisa o gabe wa konesta man sawari gari ka huma meni wala ngala ni koni kanu ye sawara ke gongo newre tanga yete ki bani kebira hisu bono aka manga kara kundunga bani geni jahana walloyenga imam shafi madhabin de sere ganda yete ki ari tubi mo kebire nga agullum sagi katay khari aga gullu bi nyati baraji mono aga makara kam nga amma imam maliki madhabin ni aro abi hanifa madhabin ni kunti ay sidega yere tegi bani hari milti bani aga nda salama ko kempalle ho honda sagene katay agara ho nya subono ala tankarage sine ya salama gondi aka man bega yere tegi hal milti bani atana sage agara gulle sunya salama gonta subono wa barage ta kinne khali abi hanifa do imam maliki radiyallahu anhu ma kini kum bakar langa intatini koni anni tuga ay ken muslima wollo yem ko to dina kam da dane mata ngana islama o himbe wakati ndide salli be wakati gandai annaken tuga o hay sume nyadi aniga yere tegi ko kebri anna gamni awa lengi sunu ko koni aw ken tuga atla kada tubi lengi kali ga ko tuba parce que anya wakati ayo angolun so sagane katanga ko on daga sagane katanga kemme sori man hanake na an hanyu go hay sahaba ñu misal ne ya ayire tegi bakas lama wonde kem balle alle gari tubi ni gari
atubi halle ara Allah faran mo dunari de nka maga sabati qari taro Allah faran da meñi quraydi sahaba mu saratin ni Allah faran kiyende sirebe ganda tubi andu Allah faran da meñi quraydi Allah faran kiyende an tubi ara meñi quraydi harandani an kenkentendi harandani ak monen kitinteni idde be dun kolleri do mi are tubi ay wanna gawni gani kinyene ari menyani kina ya kenti haju nyime sage na ya mabusuru sahaba ne ngaki kamane ke da arangi tubu hilandi amma sabati daru Allah farana me qurayba ne yalli asaba wa musagani kataywa wa shafi'u yahu bas abra yunus sagi katay imam malik awajateni aro abu hanifa radhiyallahu anhu kunti annaga mun asaba mun ta sagani katay gari ba sahaba mun sati Allah farin kiyendi an nanya islami ya ana meni aran islam o keta aro Allah farin man meni bila banadi ke menya sahaba gabe amenya sahaba gabe kini me soge ke hoyno ya har mare kini sahaba ke ti sahaba kina na hadu ngake be gani ayya kan koniya ba kare gandanya aga gire tigi bani ayya kun ga yakun kuti akoni kana ya islamiya ke be nga ayya kun wasa gani katai imam shafi bangi tahunde tanan tadi imam maliki bangi ado abi hanifa bangi iwo sagani katai yang tahunde kurumba nyani tahunde kurumba nyani sare yang ureni mania utampom pitanan tadi tampom pitanan tadi me akan nyanta imam maliki madhabin ni murtadu yuwa mun na magabito siki an tubi awron laki aga tubi diga men koni anyibe aga ma tubi bito sikandin kiyen kan halle an kaba kala are mun ta kiye wutunu aya kun ta kiye wutunu agar na bude be to awalle jamane na bun kesundi kem bito sikki no woni mega aya kebe ganda kara mare me be ganda kara akan dalima be ganda kara ken tarno kiyedi yadigi hongri arno kusne bismillah adu yem mubinu kunga tongonne adu yem mubinu iga bagam bagana wo ni awai tawrangara dinanda igara jihadin ya alladina muryin dangane kuma ngudo suru ko Allah hinne ngigini kingana barajanga Allah taala afara nan yen mu'minanunda inna inna Allah taala ananga gullo gullina asru inda kamba anya birraja'i wal khawf Allah gigadi maga duntenga ko Allah hinni de andingara kesunya Allah nema be wan kam maga benni de wa in tu'addu ni'matallah anda Allah neman jate lan tahsuha kome an karinga gabo mo ma ka bai Allah nema be ga wanda Allah ta tukana saboda alaikum kulli surukuni al-iman al-hijrat al-jihad fi sabilillah awti gina kamo بالرجاء لرحمة الله نقول لي موم أجيجي الله هنيجي غادي الله ما عندنا سرنا نكور غادي نكتا كنوا نيانا أنكي نما بيجي كما أجابيني ني أوسين الله نندي ما نقول لي أنك كاوا قول لي غباني قول لي مرو كنو خرامندي قول لي يوم خسرين amane gulle sumena anya bir rajai ya sawun awurde sartinundi anna magadun tinga ko Allah hiluma anna Allah gidi am pindi nan kanu Allah adamul amn min makrillah
hongan ta sorno ho halle asuka monte nyomi na nya wurdi ga shatimo ko mi ango golina soro mo anka wande nga ngolinga arbane damma ya andai agara diken ko himmiru ga wanyana ati wallahu ghafurur rahim Allah ni khafarana nyamuna nuna hinna nanye sere be ga dikki igollundi allo ko inda ga boye ana kafaranda ana pinna Allah ko mi hinna ala kafaranda ko manin to ko halle ana arjanna de ana kanda tangana wudu illi kana kana ko tangono arjanna de ma sika gendi de sarti bane ga wadi aya ni go qur'ana di aya ke wa ko ni sere be ganda ke gullinya an gono arjanna tampille go sarti go sikki sarti bane an wa aya ni go qur'ana di aya ke wa ko ni sere be ke gullinya an gono arjanna anga ne ken tampile do sikonya ga nan bira kama nan kala kama anda mina attagantimu alal kitabi was sunnah wurdike attagantimu allati aro alla farenti nyaka siratu kengaratu sire sama kinga sama anga himbe fa maratir ndenya atwaru ngone wa wala ngala nanda masukuran nanda kew wurdun shartinun di adamul amn min makrillah bismillah ya rasulullah wandirnini bakka konshin kahana kibarin maga aro dibambunne kibarin maga ya rasulullah ya mutuni dangani yunu khore wo hilidi akore ni kuna tirni umar bin khattab radhiyallahu anhu aro muaz bin jabali aro jama gabe gilli sahaban konchindo dibambunne almaysaru ngeni wa suninga kambane kunne na burin kita mo ne e manin ne wai ana ge mo moy wuri ta wona kenya himbe ne kata nyana kundu gibra kin kamane na sutu wona qalsin ka huma me wona kenya himbe ne kata kenya na kinna asutu wanne oginga ra kada almaisa ko bane to ko ga wona na burin ka huma me wona hoyu wonya ya gara kure nyani himbe ne kata nyana kibringa kinna osuka mo den kalle mutu ya to almaisa ana marasu ya zuwene ana damu ya zuwene lido yani babi yani balon yani ho dambe osuna guren ka kuma me wuru yani si wurunde yani ho koni gani ona guren ya ka kuma me ya osuna ka kuma me himbe ganda osukati kinna osuka kalle mutu kinya to almaisa lengira he agawono ngaro man interne do mi abada al khamr umul khabais aro continue interne do mi daiman o gani min ray anga ini zuye nyagara ngono i suya interne do mi ay di jaman na ko mi wona ka home sire bani na wuto himbe na ka toy wona ka home sire bani na wuto idi ku gollu hille iwo hakare mbono ndini iwo na bure mbono ndini aywa Allah far hori anna uyumra wasati donc uyumra wasabi wakini Allah ma ana ko farenda na akida kingen ki aye ki aye ya rasulullah wantir ni konchi aro di bambunne ikiteni mani akida ngani fihi ma ithmun kabirun tijunu qoremu ihli indi bismillah wa manafi'u aronna qoremu ihli di awasunda de wal dumoy ngadi nyagali ngadi na bure kite ngadi na to tambi ken kadi na hango hada mar menda de kem wona melisrena bismillah wa ihli junubu yani bunun nebe go di hilya akin yang koronta dina ihli na hangade angana hay angana konchimini aga hagai meduru angana me katu angana me ka angana me jogi
kinni tora ide haranga na bugu sera wakati bi kona kinya nga mangi ngina kinya hulania aywa mina hayde aywa aga nazwi angana sire kalle kita aga ma tonyo ke kita ta hana ta ila tasika aywa awo himina o kinya de kinni tora ide kibrenga na hakoni way ihlisu tora ngai ihlisu ngai tora na qora ini hakaran be himbe toranga qora Allah yimi gati kunnu hakran yimi afam da hakaran to kungolla to nay bo gilli yere kiga koni a jamanga na tagane sikoi bane su kunda to Allah tin hangai ati tora ngai toranya qorene ke saura angana jamanta tagane sikoi ke koni kodanga bane nda to to ke mo wodi bangana qur'ana wutu na ndiga yankandi aywa ayan na gatiya yankadi hana kenya makka kengo simman ni tinne man wani Allah ga ne ma be kino e kini makka ayana na sabunya na gamunde tamaro lemme ina bullemme adbar ntu kunyi wa min samarati an-nakhil wal anabi tattakhiduna minhu sukra tawbil Allah ne manga kama tamarol le menu ina bulle me aw hollingi ko dabar ni kenya magara ga sundi rajati ne manundi do warizqan hasanan arwar jagasri yiga mo tana way mi mo tana way kenta kine aw hakare bonne ni kinni akuni mo hananga kem palle ani ketirinde ganya bo kebirenga kunra tono kunra kunu dangite ke halle ken hillandinga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ara yigande ni dabari i kapalle mun woda agari khina li wo koncinni jamandino salli wati ni woki gonya almaminga akamanda kul ya ayyuha qara al-fatiha halle qara mo bedi ara qara ibamburenga atiya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun وتعبدون ما أعبد وأنا عابد ما تعبدون وتعبدون ما أعبد راح كم ودي التي أكو كافرون دا جنت هبة آغو كم بتون أكنتي كافرون مهبة آغو هم بتون أنكون هم بتانا جاو كم بتون وانجورني هم بتو آغو كم بتون أنا ورني هم بتون جاو كم بتون وهو غني قصيا على كن سبوعي ekilun da kamanenga kita aya qaramo ngana bono bane mana ukalla qaramo ngana wato bane mana ukalla ki digan sire ara hilla na digan murina kindi aya hilla ni nyaka allati aga benu ga tomondi jaga sedi kama tinto sallinga nani aga sukrantendi kebrenga ke ayara koyi koncin koni salli wakatin koni a haramuntendi akenga na dangi hasa sugandi ke wanda anga wa munda na tora gore kita ando gon pagari annan zui kebrenga aw alla ga woriti hinga ko tabe ake Uthman bin Maliki ara yigande dabari imele munda ngani sahabanu adi be sukri ara be sukri Sa'd bin Abi Waqqas wo jamagede jamam mini yawa yige imini i waso meya ida sugun meya Sa'du be gani Sa'du ime ara qasida nyugo koni aywa kebe gani awa hoynuma muhajirun nga kunti gande ngadi awa lansaranu madina ko ijjatigiru yimme awa kun kayde ngadi bankange ngiri hora aywa asampi yonkolani na yonkola ke jogi ikinya Allah farenga Umar tike kota Allah nge wanya gana hasa anna bangan dikino yokoncindi himbe go sere jarana basanda diga mu be ko tahana anna jati ne manyani illandi anta toram korenni sikandi anti salli waqti nga umma kinyo wani mu'minai umma sa
bamasa islamin wona qur'ana qariban burenga islamin duru awa hona jamun sabu awa i jamanga na jama banenka ebi Allah warsa o sahandi amne gebra suratul maida aya be ga worni Allah da kinyan kandi na koncin mutu na dimabunne mutu ni aya lagaru ati yal agwa to kono sawa kebire ga ko marodi nkama ora to kono kiyen ku yanga goda anya salli qore arabu kanne ni ana ti eid yen ho gani ko tay ar ko ta kutunga bugu medi yen eid dum koninte islami ma ko tan woy ke ngure hedi tanda ho ka islama on salluma ti banando annaga mina kaso arafa kota tanda ho ka ho annaga mundi islama on sallima angana islama on tar hon bay anga walli kota haqqe be sahabanu kiyindi woni ke kota kana eidan kana dhalika al-yawm eidan kana yawmu eidan maninga bay islami ngali kotan su idu arab kanen dikene sereng ngali kota sawa'un angorni sagay khariwa andani sagay khariwa suni ngane nyimla suna ngane wono bana lengini bana yi bana bigan ngam di bana mini bana ndo le ya bana bani suna ngane ngati bana bani ken ngali kotan soy islam angora odi salli mo ko nyana ko kotan ken tangena kota bala suna ngane wono keni bana yi sirunnan sage katta hilla sil qasina awna islaminda anya gal kota anna akhiri ti'id anna akhiri salli lengi wal lengi ni banay di basiya ken tamba ka ho di ken sunna ni kun sahabu ni e gara akhiri kana yawm eidan ken biti anda ho ka ho islam wa sallunga kembiti anda diga mure ko sire nyagali kodan su Allah wa qilli keni baran ko tay kembiti basiya kem ko ni Allah farin jul sallallahu alaihi wasallam sahaban da ko ni iranya okeni ki konci ni meni maniya karamini kamaga mini ahram tenni mani honda mel konci ni to ko nyugani akko mande nyana ma gudo ya hanige ma gudo ganda kim ma gudo ganda kite ho hodi kenya to on to konci al kuban ne to ho na dikke bani ani ko kuma la bin ay kembe ay konci ni jimmambo aga hakaren digandini haraga madabari ina bunga ken su ka mande kenya to woni to konci jimman ponyani anga na mini awan pakren digani na lato ndanga jimma ken to woni to konci kebrenga aji gay mekitin maniya najisun asobintini ammin nem para munteni jike me gandara nyira menga am patinga an sali dingranga asobintini kebrenga haddin din kontinga di tansege jane allogo wo agabo wo hadi ndengadi fil haddi adi aywa ahu gabe arahu luge adi maligan ko ngonu nyime kun kampanki haddi ndendi kunti haddi ndemu wajibi ni sere kama angana hari misille nyatu to koncindi anaka munina ajin tolli alla kendi na alla ajin tolli ti andi keni logo ga bangade mali kan ko ngun ki kempanga haddi ndenda di makunti kemme ni mitan haddi ni gongure ni konchimpindi an koto mali kan ko nyama ga mo srim maketa wala ngale ni wono komi karanga na besu kallen ko ni nga himbe gani ko gesinde ni me kinya hage kinya ni himbe ganda dabari ina bu jinga
ken kone ki ina bungi be ji ken ne rezenga konti be ngana dabar rezen jinga a kenya ni akampanye be ken kone a ken sire ken so binteni aw tugul alendo aw kore asu haramteni anan sukrandi ba aman sukrandi ba kebire na ken kamane min nana muhaddini mazhabi kun sugam ken asususu amma himbe ganda dabari aywa ko tanai himbe ga ti awa inabu ma himbe ga ti erezenga aywa anya jimman ponye anda dabari onyini kunga anya tumbenye anya sangungunje nye aywa anya yage nye keni okuma ga yire kallunga na kaso yitire me suga wono ago himbe ro maga yo ko tinda barnay kebirenga imam maliki do awa imam shafi'i do ahmad hanbali kun kama ku soke mogodi aro hanafiya nyugunu nga hanafiya nyugunu koniti himbe gati inabunga ko honta haramin kendi maganta haqqe bego minana sukarandini unda kengo ko mi imam maliki sungun gati aganda lo mo hadinde ngadi hanafiya no gayunu ti himbe ga madda bari inabunga kontinya ni aga makki awa sukura yan pakinga ti hadin den tadi to re am pegela ko hanama kontin kite ni kay e malhabi gum ma jimma amma aljamidu ka ahu kantenga akanga nda yiga awina sawi nan pakren digandi ko mi hashisha afyunu banji da tura atikafu ken li tashbih ho gani aho kande atirin yanyi gane wa anna arno Allah kanina sahinewa anna arno Allah kanina akfuniyawa asu kamonde fa isinni kemureni Allah katinai Allah wa tuqanju bani nan salli an salli da Allah ta kama kana haqqi wutadi himbe ga wan pakaren bono ni kem paramuteni ma jukku ngadi de wonati jukku haddinde seruma simmana kinya koteni naam al jukkunde nyambon do haddinde kemba yuwa de kenga awreni haddum ari manamo me kemba anga nek ni ki haqqe wonyana tan sege jani akatuni mo ngadi akatun dana ngadi akatun di wakati ngadi am goswa jani mi bi kan katun kendi mo yadi amal adab jukundi mo onda kinga de kin huwa ma yarahu al hakim rad'an li hadhihi al jarima kitana ni me yagala ke me nyan sikki surunga o ke gulli bu da khawalla lakin adab arawoti ni ona kuma hakanu sigi bugadi ara wotini ko ibane nya ko tasu seteri piri nani sigire ara wotini ante humbundi anan tere na kya katere aro bugi ne jani haka bakani ko tasu amurni o jani haka bane bakani ara wotini me ona yin kolan me kenta haddin den ko konci akam bane tan sigi jani wa mo onu be ga ko ka katundi mo katunda na katundi ho da daga ken wa ko ni ay ga la rube ni guni koncin toran kore na masiban kore ni nga kuyi mem masiban tal ngode ma himbe ga wadi al adab Allah andam ku islama gundi nan dolomina na ona kari an wa mu ku islama gundi duro ku ga na ona kari har bandai konci ura krigi ligane ti umul khabais l'islam on kane ti hobure suma kisa ura hakranta qoru minu kahirun campagne ni iwuche imari rakani igandi tirni mannya nganda minni o te ngira mun na ho ka him bakarenga himbe ho baka sere bakarenga na kenya na man sabra nani inta haram na wo yimbe to inta Allah to yime
man saburan ken tamini yo amunya na ho kahim pakare ni na ho e utuno kam mo himbe ko bakem pakare bismillah okeni hakarenga amma kibe aramare men sahanga akulleni anta seren sahan sambana khairi seren ngara ho dukatu yiga hoye min hoye anta sahan sambana khairi koncinta seren sahan sambana khairi aw butem bonondi ho gani akantenda jimando atire manda jurama aho onta seren sahan sambana khairi akhray ka bismillah ya rasulullah wanzurni ihilli junubunga ayam khora ina ihillin hangadi ويسألونك يا رسول الله وانظرني يمننني لكن هغنا قل كني ترنيكي او ابانينا يعني نكم باك كني كبرنا ndatu ngawa kini himbi nganga nda kinna kam pakke kini Allah ya dangani an wotu ni dangani awa himbi ga tuwa pa jum palle am pa jum palle himbe ga to kebire na kenkina Allah ani me hajum palle qur'ana yanga jaman jukunya kama jama himbe ko ni jamana besu kenta kabana Allah kuma kharitan domono iyo i me hajungo himbe idi korem pa jumai kebire ni wakina Allah akin khare ni kemma mundama akogi me wa mundama ho sire an gandaja aywa hona ka hamma ma tinte munde yugwani himbe ga wamma aga tuwan pajum palle na kinkini ke mundama ngana ni anyi me hajum wa ina paju ke to na gin Allah ke mundama bila ken taqarrubuni ke bila ko mo me hirini ku indendi sadaka ndendi kinno ko hanay ma qur'an wo sihne jaman du kunya kama nakam pakke kini seruma ay anyi me hajum palle himbe ga na to ke be Allah ga tan himbe kini aywa habendum awa ansara mun kulliya amare mun ma miskin mu ay ko sabilu haka ke be kingo mun di kam patiya بسم الله الله تعالى يرم بانغاني كم غياني أنكون دعاني أوسينا كنا أنا تغسي دونا هينوني الله غرا هينوني أنا رجندي بالأصلح والأصلح هنبيعان سرونتا أنا كنتو أنا كندبري الله غير كان أنا كيني إنا غتي كمين هو غوام ما أو أنا غامني an haram pa junga ne annaki haka buari na kini ai amakin be so anda kinga am pa junga himbe an anda kenkin an ganyi me yebene an kore mo yebene ke sabura himbe ga wajiban kama an me hajunya halade o kiri jaman kuma asrebe ne kregre dam mun ka Allah hingo himbe ke be man ngi kina Allah surunda kimya madina ga giri to mo ko ni madina ga giri tigande mo Allah ma ayan murni sahaba no binu gara kimmen da bari Allah kuma suru binu gara da bari o itidin anya Allah faran gondi ki aya yang Allah faran ya amati kamaka kinya Allah ta gana ya kunda in wuri anyi mega nakata anyi mega wato Allah wada aliman ka kuma ndi Allah faran ya be su karam boya ko nuranya ati kunda ngani ay takandin kini Allah na takandin to amma ko nuranya ati kunda ngani takande sukui anna bane mutu anna hillo kini awa anna hillo mutu bane kini Allah hinga so
hon qaranya ati yaho ta Allah ra ken nyingindi golli nyanganu sondomu an son mengaro himbe wure na watu lengi kata kumbana ndana ni misadi awatu bismillah ويسألونك ya rasulullah wa antirni yatimin ka khibarenga Allah fa warna antirni قل pasa nyon kiralli de nyugo gesi yatimin khibarenga ba Allah ga yatimin pin ko na kotondi islamin nyon kiralli aywa legam de awa o ganda i galle mawu o kanna umari hakendi onda idi na burungari dura na ime duranginen jogi na hinun sunya ibaneya o kanna kari awa hinna magari bono awa wana yana kam gosa islam ba ko ngi timen ko na koto ni na burin ko na koto ni wallim ne ngani ana burin na khisin kitani ona hinsu gemundi duyawa kinga nanya a summa gari nyimede kebre onda qallillu qallini ga oyi onyige dome on mini dome on be do hate dome o mara haqqin gadi ayna kam sabura ila Allah faran turbi Allah jabu kinniya bismillah qul ya rasulullah wa dangani kebe gan surundinde didangani inna burundi na kugundi dangani kinyam pasamunta kento kengade hogo yana sabwi na jidi to rimaga hogo yana sabwi na nabure ke surundi kinyam surunta kem kone kembiti hibane de ay mena hay mogo be sirengani ta aw kenda ba bismillah وإن تخالطوهم أغني نعمل لما ويمغا كبر أغنى آخر يندي سرندي أخي أغرى حسو ينا دومي ناني أغمى ميجا أغمى ميجامبا أغمى خيرمي أخي يني بسرين أخي لمنا أخي أم باتمر منا أخي أم قوينا أخي بسم الله الله تعالى awon ndana ntude kibega wa nyamini burna bonondi Allah watu bakka surundi ndanandi kembrini na ona ro medi osu ambana anga wa nyana na surundiya Allah watu ona ro medi osu ambana anda muna na kalleke awana nyami media aywa Allah watu Allah konna lakum nyada ago sorno mo be kenda bari amati karatata ma ka hankalle amati qayqa ikahuma mi ay surundi go himberi tam kinyam bismillah Allah ganna qanu anya ka tampindini angitini maga ka hankalle atugi dura wal ma kai ka makin kude Allah kanyam yanda himbe siringa ni ta annakin bari inna Allah ta'ala azizun nindana nyani yumun nindana nyani kebirenga yatime iganda kawa kinanga na burun kinanga aha wakaran aqallin kiyaya de sirbani ani suru hillani suru sikane an ko onun nyani wa aywa an gidare mun nyani wa an baatu ngere mun nyani wa awa akinan kenye an ga wato Allah wa laman ka nyande angaranta da buwan kitindi aywa anka i mem musakam baka ina gureke yarde anke ngor wayi de mana ago jidini mobe ajagundi tiyati men na burunga jakando musakan na maranya ada waru tidgamiri tindi baka kan ko ma men na buring anga jagu anga golini dabanu ngandai anni gomi nagu ngandai aywa kebrenga awa anna gesindi nam bakara to gadi ay mem musakam baka ina gureke yari de ay gandem baka yadi ajim baka yadi asari jongom baka yadi aheto qatem baka yadi lengi factory mbike abaka yadi yalu golle na yadi musakam na bugadi aganda koro na mbalegaw kem mo ngorni ko
amma wajibi yatimin walin kama ana yatimin musaqamutu anda nya sirini de ma wajibi he wana walangala ko sire ar wajibi intaba an wa nyini nan awan ko gabe yatimin na budan wajjatene nan sayina mareno aywa am musaqan so wajibi ni sire kama igo ken kama ne marandindi aga na wutu ada hosrinya aga na tiran dayime ido ko saunde kena medema kempiti basi a honati yere e ka gollini akenda na amu gollina da mi koy mena hay sere be lemne be gollenga wa surtum baka koy mena hay lemne be golle aga wa surtum baka koy mena hay sa mamu nyana ko lemne gollen da surtum baka me daiman anda hayti hakre ngamu ndan surwa aw surno kila wi musaka ke bakadi igo golle be ngana kin jaten tu indeni akuten go to ko hakabe ken tu indeni agaro himbe wutunadi ala ken mutu agarda himbe wutunadi aro ken mutu mu lewnu ko khalsindi anda kata sutu ni khalsi to no kenya sireni de ka kemma waji kena wala ngale bismillah ولا تنكحوا المشركات جما سيدي قام هلك كفانا يغرون يغي حتى يؤمنوا ميغان نتمون ولا عمة انا تمباريني خير كين اني مؤمنين كين يوم نم قسموندا دينا هلك كفانا يعني ولكن آية ينقصوا مدينة هون تمبارين متو هون قنيني أنك عم دي ini kunjara gini anda tumbare mutu man sawra anta ka anta hori yare mutu hay kaari ngandai Allah de ay ama ke dabari fasamon dawo kinni dina nyi bismillah la ya qasabuni mi yugo nyugane sahaba ndi ani ya gare yugo munda salama on kade bira kebe aywa aga salama ko adu ya gare kala mi makka allah farim baga baga na halle kata madina ya gare kala allah mu igani mo be nan qaso ati ya gare nda ay salama ga lum kedo kem ko na benala salama on tikenda ge men getubi ngam de basanta de kebre nga kona ya yawo yo ati harsa min ngana diga mo ko Allah farenda andi yagare wono gewa munda ka kahiri ngene ngana kana himbe kinna kinne kuna yake mo wadi daiman anganda ho kida min ngana mo ko Allah farenda daiman anganda ho ko sabonda min ngana mo ko Allah farenda ago jabu be kinni yade kimpa yo sujabu ni bismillah allah la jabi na hotana ka hamaga himbenu khana ga islami yu muratini tira kum ya garu nya ga tukun islami ya hor ya garu mono kun khana utumradu ngadi ya garu benu khana ga ya gini ho ya garu gini kum yu ma na sabu islami ni nyani ingu khana waratini am por ya ga man na ya kum yu hor yu mono kun khana jabu ngadi kun butumre ngadi Allah wa ko ini ko ma unnam pasu kahiram ko ma be ngana ma huburenga am pasu kahirim pore ma bismillah ولو أعجبتكم aljigebrenga hari annaga mundi kenya ari ganna ga islamu lalu na nyikoni illa kabana nyani ay komo yagaren islami yari am pasai bismillah ati islam ya ruqa ankum qam magayri illa kapana yuma mayukunda tumundi jalla bayna umma agana to komo yugoide kengani tumundi yemeya kenya wonnam pasamunda dina illa kapane har kem illa kapana yugunda galalu tina burendi haram hoye ina burendi haram barwe
ke Allah kalin mani islam ma gesi ibn Allah kalle Allah muradu ni to ke be hage wod gamen go ko niere Allah subhanahu wa ta'ala Allah muradu ni ken kahir ya go adu islam maslaminun durundo mena islamin ngani bane o ken se hay way aw konni mo be aru la ngure ngani himbe dabana Allah khalle ya gundi ken islam ko ma gonka ara ken kuni ken wurni kuni ayan ara ko da yere ko men pasu kahiri awna ko da aya banendi hore yugonna kuma yaren yari awnen kana mo ngun nga kebe gan al kafaat ama kelli goyde dun kanchawo kimo family kini nyagale may awrin kini ken police na ganne ni dun kanchawo ama kelli goyde ken islami nyani hore nyani me kehti nged dun kanchi ama kelli goyde ana kempin to yagare maga adi wayno ike koni islamin gani hore ngani a horo duru a islami duru ike kalle nyamani islami gahe Allah di takhiro kendi yari ko me am pasay islami ngani nga hore he ari takhiro ken gari ari ken shartu ngoni nga o hore duru wanti hore se suka hidi ko me islam on ken to on hore ni garange yo ni hina yo ni tage yo ni manja hinga yo ni gisire yo kulladan suga wono islam on kesu hore ni hilla islam on kome adu hore don qadun qanchi ara ken to ma ati kempi mu yare ni me maga adu iwalino sere budo sere sun islami ngi sun hore ngi anam go hono islami ngani bari anyime har kun tawara ko nyime ko nakari amani me ya garen ngana ting ngenta ulaya ting yar lemay anyime ko so nganai adun ko ngana ti ulaya ting yar lemay anyime parce al kafa Allah ma bosoya an wa fiqhin kitabun suhaini madhhabin sufiqhi an wani nani Allah ne ho su gono Allah ne kingen konadi akute aken to ko yimina o yimina ne kenya ko kama ka kenya kedi kara kenya wa akute yawondi islama wo kahira wo kuma wo hora al kafaa haqqun lil mar'ati wa waliha dun kan jago ka kenni yagarendi wali haqi horo yagare be ganati moy yagani ko moy won ay me dungata yasiru dungata nyime ngamma hore yugo nan dio ko mi yagare yagani ay Allah da kan shari'a ngoni yagare ganati wo yagani siro siriya islamin gani bane adungata yi adun gonun dungata yi anyime me ken wen igma dungata yaga anna mu go islamin ngani bane e kebe an kawana nya ay dun kan jago Allah ma bo sayde agana ti dunga tay islamin ngani ajime nga dunga ga maya tay nan di islamin ngani bane ay Allah ma abo say Allah haqqan go kini ya garenga adi walnunga kim pakka sin tego bismillah ulaika bismillah adi kuma kuto buru hilla kapanu gu gundi yagaru Allah gati onu yagille ma onto no man sabura iwi hunen qille kata yimbe nyide an yagille mangane kahiriya
sirri ya gillema aywa annan katana man katanda de anda katanda ga gulle mabuno ke sawura an kun ko kirndi nyana kata himbe kendo kenda bana kibrin an kundo aslami ya garo awa imini go sira killi kata kahiri kunya gillema umma hawla gada والله الله تعالى أكين قكمون كلي أن بنيمون سلكين كما كتار جنة أدو كفاري تي دمائينا أن بنيمون دو كفارو وكمون كلي كتار جنة تعالى دمائينا كبرنا أوا إبا تماون كاو كم غدي كبرنا فتجب إجابته بتزويج أوليائه بدنا الله يخرني يمي أيوني نعلق قانون يغي إسلامي الله خنا الإسلامي ندرو أنا ميجي بسم الله ويبين آياته الله بآيان بانغانديني سرون دانغاني أوسينا كونغا يتذكرون أنا واجي يا رسول الله وانترني بكا خايدين قمغا وانترني بكا كين قهنا مغا أبو دهده أكيني جماكاني إلى الله فارن ترني كيا بس يهودي أنو خايدين بكاتينا ولا تنو يغرنا بالمرة ko hon ta dangen iro ya garen na haidan pakatinga ina madina ya yahudiya nun ya wono mo nyan gondi la da mutu hari ya garen kitenga ojindi ira ndawi ni kombe bane de anti yigande sorno anti igolle sunga na an takenti ho wori manga sen kini yahudiya nun diga mo aywa ikunda kun sere itagalle mumini amma nasara nun kahana ay kunni ke gallaksinga yangaren kiten wo jindi akiten da jindi aswamba na nasara nda honsudi honsu kendi mana mo me honsudi kebe sirni Allah bare kebira kankani keta ona ya kham ona nya nasara nun kallem woni wa wana yahudi nun kallem woni wa muslima gunda duran ko konadia bismillah ya rasulullah ya ngodri dangane awa kebe gani awa haidinga nyawunta honyani almahidi haidin yimme wal mahaidin pakati wal mahaidin ga bakad dingra beya suya to almahid ati nyawunta honyani de awati nyawunta ko ngadi de kimra islam on kallenga kebe qala to yagarunga kala yagarun sura haidin fakatinga ولا تقربوهن كمرن مني قمات تنتي ياتي كبل ما هو ياي ميغانداي يانكي وقت كبي فإذا تطهرن بلا كبي يغانداي يانكي كبرين aro kiniya mogosu alla garakin digande aga dangani Allah Ta'ala awatu nyangun kanu awakum kanu kumu benuga wo senu yemunda awa bakanya gonta hinundi lakin islam on kidinga kapalle ma umbane allati yakin bane adi kin palle akutin su diga gada awan sabu tere bane kamma amu kombi bane di ananyi ganen soro ananjin kinanga hosu kapalle ma umbane nda islam on payari naganindi amaka cengara ko min nasara non kalle mo gome amaka ceng qotondi ko yahudi non kalle mo gome daiman salamahu dinu wasatin akimun nagani ri waqt ahinsu akitinsu nasara on da kati ngara mo buru sikan dare yaren ko ni kitinga jinna kitinga da jiri kun kon tabana sikan dare ka himbe de qaso ya wakati wo kine anda nya kenta win har kompere anda ta on har bilabane de kin ana ko tene mo haydi kibrina aw wakati ti olla tay aw wakati na kan kai
كبرنا فقهي أنا فقه نبصا وفقه من سهيره هيدي من منيا جيني هوريني أبو دانتني كين هيدي أورني سريعي هرمر ما قللا داندي هنبي غرون أموتو أنغباري ناود سينو تامدو هيلو كاتا تانكارغي سيني كين أنغباري تانكارغي سيني كاتا تاندو مينغا كاتا تانكا بينغا أدو ناوتو سينو كبيا كاتا سينو تامدو هيلوي يغاري غاندا هوري وريكندي إن يغارون تيرندي هنبي نغو موانا بكي يغتو يغاري موانا دك تانكارغي كاتا تانكا بي na wutu sino kabila kada tamudo hilloy aganda ho wari kendi ina yagarun tirni himinu go kim wanda me yagati kungana ti haidi myani kebren haidi myani haidin kite ngwada anta sallini anta sumunu kine ganda ma kuntina ga kungana ti haidi haqai me kebren haidi kedanga awum sino karage sino tum sino nyerai ken koni hiti haidiya na to haidi ga wucindi tamudo hillo kata tankarage nga awa aga na himbe wari na to sahanta wondi ladam wondi okinye amma wate sawura horeke bugai maladam gompe horeke bugai onta do kinga andanya wate sabura wa kebirenga korenga kamanenga wakati soa nyati kenda wate hore gume ko ken wala ngala mo fiqh nundi o kumana lasul numba ne akondro haidin po gabe ma di haidin muce na lato yin dabari au haidin yimeni mani ora ken kuni a abaka ko iladan ni ora ken kuni makeda awu tempo gabe ya garube jo pantengani kun qallil lawnyana qasu tagande to tamdo karam atahana atahilani kenga dangi la dara wukatina kamanenga ge qallin bidu karayayi bidu sikyani bidu nyira bidu tumyani kibira ken kamanella danyani alla danga agana dangi alla danga kebiringa anatangi mundu tibidu sikya yani alla danni bitu karagaya ken kiyama timme ana tumu nyeru segu ken nogondi aga worni haysa haydan kitengara sallim bala gondo sumum bala go ado kinen kiyam bala go ken ana timme agama nyime gari kabbu tamu do bane ken sun nogondi khari ala tangi mu agama sigi harsa kitike wada tamu do siko tamudo nagato tamudo karabo kingana timme na to ama sigi hasa ko manali kebirenga sharia nga jatene ti asin har ginde horengo ko manali aw sallimi aw sumunu kini ganda ama kinani mitinga kin tawa bidu sigi kapai alla daga ndai hakabe agama sigi kebirenga anga bidu sigi kapai ma kinye tamudo karabo keni yagaren nugunte gahe ma nugunte ni kata qasu sikiya amma nugongana dangi qasu sikiya yagaren nugunte ngana ya haidi walare a haidi ngama kuti ladanga arawo horen tangini ma tampille kota ken tampille kota nugondi awo haidi denki tendi sumum balagu ado salim balagu ado kinili balagu nugongana dangi qasu tumbiya andanya haidin ngalane horenga masigi ladanga arawo horen tangini makata kasubane ken kasubane nogondi horenga makuti an gondangi kasu tumiya anta sallini anta sumunu akina makini fiqhi wasu man gamba de anta gaba yagaren nuntenna haidin ngari kana ya wallane kasun sikido an godambali ken sukite nambana andai nondangi qasu sikiya araw horen tangini agama kutilla daga tampile kota nonga dangi qasu tumiya araw horen tangini
ma tanjike kota khanta gaba munten na haidin gari ngana wari kina kitinga anda sigi ila la kasinga anjibi agama sigi ladanga kin wala galainga horen kutukutiyen kite honne konningen gadi arabe alla danni bitu karega misalnya ara bitu hilinya horen kuti aw yankini aw sallin alla da matinde nkanda ya sagana yiri gari na togo akutiyendo sage ko tanda bitu segi baka gibre ana ka hananga hillo ani ganya horen ngandare gari akutuyen bito tumuni nyallenge ama nyeru baga jango segu horenga ndare gare kebiringa ana jate nyigara hillo anya kebi kenis kandinga kumani ganda ka hay ken na katandinga horen kuti gare akella dani bitu karage ay aw yankini aw sallini aw sum ko tabane bitu hilli bitu sikki bitu nagati bitu karage bitu tummi bitu nyeri horelle gare ama segu baga harsa aw ko tabane ke wutunu awa jatane na ko abdon karagati mesisa ko keta horenga ma kuti anda kontini ana jate parce que wota awa daga ne mabdo tamdo karako awa jatane ke modi matamdo karako ngati amma bito seginda timme horen kuti na yi lada makmi bito segiti me na to horen mari bito segiti mahalle ari ara horen ngari kare bo kem bakatinga ken hore kurumbai bani kenyame alla dani bitu karagiya bitu hilliga timme horen kuti ko tabane bitu hilli bitu sikki bitu nagati bitu karage bitu tummi bitu nyore bitu seggi ken timme bitu kabindi ko da horen ngari kare ken ta kappa hukutun tegede ken hore kurumba tanai kite kurumba tanaba ma kan yarin kasinawo awa hayni la hayri ngana bugu awa hayni kem pakati aro sabubri awa hayni kem pakati yalla timme mama timme awa tunuti sin awo himbe walla horena ma kinyira mun kinga na kawa kini sinna kun ta mujinga wal mahayri ni men horen qaban janye andani jibu ba kulleni kibran kenni ata mujinga na dasin bismillah الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Taring kitengo jindi amundu yem haram tenni islami madhabin sugem kenni haram tenni bismillah ati awa yakunga kunni sogo awa kunni sogo munyi an kundangani lemme nsogora asogo munyi kenni yagare kebirenga adiga ga dagalli harthakum awa sogo munyi nga noqusu mamogosu agara ken kanu kebirenga awo digana awo kebirengo hibe ko nagara kandan ditam agadu dangani kara ko yo wara ga kane gollisriya akan Allah taala ya mari yindi arfatan den de yarengo haydin di ma kinye de haram den ma da mari awana to an kun amulaqu aw Allah gemal limma wonne am Allah ina ngane ngana himbe nya serenta kalam Allah watu de kebirenga tumundi yemu nyagalindi himbe no go ya mari arfatan de وكن يغلني عند خير خورني كان وقدموا لانفسكم سيل لو كيني اكاغمينغا كنيا موسو غراكن اتي وقدموا لانفسكم اسلامو امي باتانان تو بيتريدي ara honsu ara tankini honsu anda manna bugu bitedi sere gande kiyene anda di bismillah kino qaddimu li anfusikum bismillah
angara arrahman arrahim ka hay anda hosrenya angara to bismillah ke wasi anna duwa ni go warankane anna allah annu la tundi shaytaniya anna shaytan la tundi limmi anga ko warjana kinga bismillah الرحمن الرحيم الله أن الله تندي شيطان يا أن شيطان الله تندي لمي أنغو ورجعنا كينغ سيرك عندك يوم قولي الله عندك كيتي لمي أعرف منها الله سبحانه وتعالى وكل لمي تانغنا شيطان تورانا كم بانه هذي وقدموا لأنفسكم يقول وران بكاني كل لمي عندك بري أقول نيوي سنيانا ingarin ta undi ke su ngana baraji aw sahene ke digami ko nanada manda ko habenda ko agasura ko kelle mere mu ke ngana kun kismaruma anya bane yo anya tamu yo igo bre sunyana inneguye o neguye aw ngana baraji ya anken kisimeda anken mamada wa huwa gabuyi ila yawm al-qiyamah wa qaddimu li anfusikum kibra baraje kita kilenga menine la sirri akhira to baraje kita kilundi limena tangi iblis ay angare ta wondi ar ho ga bugadi kungo negu yesunya ne kesu baraje nganda kini khere bore de hada marim mi ang wandu sagondi wate gantanga ti urondo kiye hona ta mon negu ta udun tam do hillo honu ti tampille do udun na ati ne anegu ala kulli hal aga ben ko dini la ko tasu ke mengo sayni an kontine inga ben de wolle tugunani baraji gabe bismillah ولا تجعلوا الله jangan sedih kama Allah Ta'ala nya korodinga aga kuna yunda de man korodinga korode ube sara ini bakin sara ni mania e bunu diranga igo himbe sigindini wona ke bunu himbe ganda kita gen kordoto manangula maraha bundangi tamme ana hoygo sigindi kane wona bunu himbe ga nakita balon katiranga boli nyaw dabarni ken ke urdatuna beswa munda na ro kenya no ndi ango babin zuene boti nebe gono ken ke urdatuna beswa munda na ro kenya no ndi kama Allah nya kinga de am posre anna kuna ngati ntakenya na bati akasre hogure anna kuna ngati mingara kenya akasre ma Allah nya kinga de beswa munda ni bunne buren tutadi ma Allah nya kinga yani awamana kanda maka kuna ndengaranda kusiren naka maga kuna awana hubure nyambala on hana kalan saw kana ma ke dabari Allah wa sallam ani kuna na nganda kuna nanti nda hoyo gonyana anda wari tike nyenye srini au kafara mbuguni awanyana anda kuna nandi hoyo awa iwanyana ay mega na wari kenya srehe au kafara mbuguni wato ko kebra kenya no kudu wanga on yaga kenya o mo gunde guren tuna agingi Allah ya o mo akinda bari bismillah anta barru kuda umma bari mo kebra nga on wodu mo woto kin wa tuslihu ansurni wa sarundo mena ati Allah Ta'ala ayani diga mukananga ayana alam kama kunenya awa narondo bari naga naro andu golli sen no hengen Allah kan den gollenga
narando serundo me na kan suru en na ma ke nge kunanti nta la kello no kiri kadi serumo me anke ngada se hadi a ho surona di a nge kunange nta la kello no me na kadi ma dinya kafara mbundi ana la kello me na kiani Allah kan ne ngollenga nki kunanta ka kenya na kadi aka serenni kafara mbundi ananya kiana mbarindini anga nanya walla ngamanya ngi kunandanya na wengi kuna mingaranya anka bariyenta nyendi walla nyambala undi kafara mbundi annambari bari ni mani nan kannen qur'ani kunen nama an kannen me ganten to amarando Allah kannen naga amarando suronta unnaga awana surundu me naga surunda amarando kennaga Qur'ana wo islamu malakili honsudi igollensu ijukunsu bismillah la yu'akhidhukum Allah ta'ala man agawarigana tikrada muinga kuna yundide qasa Allah warigana ti honye awa sundu mungara kingolli ana arigana uta kanemga ndang awana kuna kusun dabari nang kuna garen kama ana argan tikini Allah ta'ala agenni qafarana ni no ganya ni Allah no wa sabuda ada qafariyan sabuda ayo kinna ma awa anga gulli guri ngade kunai ki aya da kunai mutuna ya kunai ndamu nakati ai fakihu hillo wono kunya kafara nambaka hillo wono kafara ndakina hillo be kafara nambaka alhinsu wal birr kumbila kafara nambaka digame di wiye sawra hinsu ndi kuna kosoma kenni himbe anga kuna mogobe kama manga na buwa mogondi kembala antanya an kuna an ko be kede zawe kede minga bugu zawe kede wallahi minga bugu zawe kede bokenni hinsuna parce que anga magir nan bugu antare bugu birruni anga na kuna tabaka zawe kede an were bati ken wal ken pinga andu batta nta kenyana aro mingara kenya nta kenyana ken birruma mingara kenya akene hesu kumpilli kafara mkunye anga kuna nta kenyana anga nanya kafara an kuna mingara kenya anga na kuntanya na kafara ngo Allah rangara kille ne kata bila ke yega atanga na tin takenya na aya nyen sire ngana anyade anda kafara mkunye anga kuna mingara kenya anyen sire kahe atono de anda kafara am para to keni kafara bunde na ma qotanda an tabarru wa tattaqu wa tuslihu kafara ne bugura kanye kamay no tahana Allah rakin kin islaminga ko sel la kenga ta suganan kanem gobe to anyi ma Allah kan sugandu kana tinge kuna bati tahana sere ganda kuna islama on kan an kalla ken pinta islam be go kunu harsa samunta on duku wandi samunta wala da wanga kafaran kinanga ku sabura laken na mari sugan kane ko sirenya anda kafaran bundi Allah farsine na ken moyadi o hillo be kafara ganda baka bane wakinni al-ghamus ila ken kirkin nan tunyi yimbende na wuta kanne magana kuna garen kam wal ghamus kenya wa an kuna nan ti kenya man kuna nan ti kemanya an kuna ngera kenya an kuna ngema kenya an kuna hulanda kenya an kuna hulanda makenya an ka watu tigi tigi an ga himbe manya kenya nya
anga tu tigi anga ti himbe nya kemanya kinda al ghumus lakin kri ta ko kin kama ngari du tundi himbe da kafaran da kinga man zawra kafaran da buten da aka mangara sagon dawo be nya kafaran da buten da ga saren mani an tubi an Allah ka farge sun kinni junubure su saren an tubi an Allah ka farge sun ndara ke wara ntaga menyana wonni misadi Allah kinya naso hillani be kafara nganda baka kinni lagu ki gardamu kinya se kuna hoy anya ke maka kundunya ko ama wuta kan ne magana gari kutu gaja kembe hukuma da habindi kin laguma amma gari kutu anya maka kundwa anda fam kundwa anda tu kundwa ja kembe nga kafaranta Allah ya hibi ami salingo ammo durwan kitin ti qalirna anti midi gitu yo akuma danti mani anti midi e kamo an kusaga kuna bo halle anda tu jange montru antaleria pasa pilin srehe wal machine binda mangi mo sanga ta yamballe ange makenta di ken lagu ngui anda ke kunay lubun tay ka farantan kudi men amma uta kana ma da kare kutum wasu anda ko nan se beden to hoywa kama mo kempo ga amanya kunu wa gadi woni kina lagu kiyani hukuma lagu kunay ni kun ngatiyai inda al fuqaha al birr wal his kun kafara mabaka الغموس واللغو كم باللي كفارن طيب بسم الله نغتي ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم أنصن بينا تغارين يعني أنا تغارين يعني أم بيكون ينهي كما لا أساس له من الصحة سامو سندي أم كنا نجاهم تغير الله تولينا تكيني كفارن تاسرنو مانغاندا يا أغنى الله يهمك ننتوبي بسم الله رب أربعة أشهر عتيق سنة تنجن دنقو يمو دنغني كن يمو قصران كننا يقوما كين قصران كنين قانا كيتينا القرآن والإسلام قال لك اللي هونسو دي هونسو قصران كنين كين يعني سربي غندا كنا ناندي إكين تكمين إيا كنا okuna kune nya ko hi wunya kusa kuna eri ya kenna ntaki nanga agara wuce be ko ampun qasuna atiya katta ke wati agara wati be ko ampun qasuna atiya kenni ila kebrenga aw to kono makinga kinyewa ma Allah ta qamwa shari'an da qamwa sariyan di ay qasun na gadi wuchan kinanga andai kemure kafaran tanga ayo anga makinya kana kontanga kabari anna kafaran bugun nan kiye gilikin ama kinya sani ana dangi kengoniya bila kafaran bimu anta to kono tankin kuna qasutu makinga kiye de ay sariyan kitengurni قصنا كينيا وانا بسم الله يوكو غندا ساغي قصكنا غتيدي والما قصنا غتي او حلي بكا كنيما الله تعالى كفرانا يني او هنانا يني وان ادم الطلاق ايغني مي غندا جا حق ورندينيا كما كبرينغا تمورني قصنا غتي تيمي ibaraka faram buni na yagare mundu kemureni mpaka warandenya kama kini ina warandin da bari
الله تعالى سميع إدغام مكانن يعني أو إلا حالان تدي إذا حنكهم بكما أو كنتو يعني عندك حل هو تنانتنو إلا الفيئة أو الطلاق قسمنا أتبع الله غراكني أن كنا يندا هو تنانتنو أنك كفر مبون قسمنا دغنات مي نيغرم مندوم ندينجي كنا كنتاري أن كنا كفر مبون والمغا الطلاق أن يغرين غريبي كفرنا أورنا كتانا مو أو إلى كلوناري أيوة أو كفر مبوني نيغرين مندو والما أنا ورا agama du ka fara mundi ni amadu ngira wara kitara mutin ana wara agama du summa yahkum bi bila kitara mo kite mutum nda kulani ya kai kulani wara na sabunya ki adoki adan ki ngarande warande mu gesintai ke warande bani ani yugolla wa sagandini ado yugonda kondo iya ken surutunga agama suru himbe halle kitana ngana wara ado ken sumbana parce que qaidan di kitana ngana warande dabari asuni ba inu nyei maganta ku hilibane ila ugume kalle asran kule ugume kalle ma yugo be ganda konto ya garen surutunga kumpilli yugo law kun sagandi inda gemadi manda kata nafakanda ngamma ki warande kita na nyagaranya anda boku hilia ken bayu ni ken yang kutude ku hilibane kwani arjaima بسم الله والمطلقات هدي غادي غراندونغا يتربصن كون قاوتانغيني بأنفسهن تدويا 3 قروء او قريسكي كن الههم كيتي وكيدا يغادي كينا غندا ورا ايوا اغو وتي بي نيانا ناتو اما يغي قريسكي ناوتو وراندينغا قريسكي أما يركن نقولي قرأي نمني هونتي حيد نسكي هونتي أي سنة نسكي كم سوري كيران نهاني منيا seren wuri yakengara nani asinen kem palle ari haidi ngari kem palle asin kem palle ari haidi ngari kem palle asin kem palle ari haidi ngari imam malik do shafi'i do ahmad digampana kebrenga adiga yugunda basa ara sinu sikki ara haidi no sikki wari يكون مع حيد يعني قرؤنا إمام مالكي الإمام الشافعي رضي الله عنهما أحمد بن حنبل رضي الله عنه كنا دعامه اللي بني أدعام بنا أركسون بادا أنا هاي سيزا حيد نسكيان هاي كتيمي سيزا غسينا ونسكي ما تيمي كبيرا كم ماذا هبينودي ya gareke diga yugunda aganda kure sikandike warbane adiga yugunda arotini illa idantimi abu hanifa maga adu ahmad digam pillandi kunti ay hayda sikandi ngenki maga sinwa
aganda sinu wakati be kendi ala kuray sikandi ngai parce que kunda qaro ke jati sinna woni aga bu hayda be de sisa o kuma asinu ili hayda ke joppa kota e kuma ay manda nyime na sinna ngari wakati be kim pakati ni aga diga yunda e kuma sinna woni sikimati kuda jati haydi ngene qaro kuda jati sinna ngene qaro amma sega ni yakingra to haydindi ken haydi wucinta jatini laydandi man habi gum sugem kendi wani arenga da haydi no gondi mo ken piti ho hawlanti ken duran kiteni mewno Allah gondi qurayusik me arab kan nyani wa madhhabinu me sugayen wakatin arab kanin wure be su dalilin qur'ana ke yayi allati qurayusik arab kanin di quray aw ngina haydinga aw ngina sinna ko ke babu himbe du garanya sinna ko idallen ni ma qur'ana ke tatu ni arab kanin balle minu gara haydin kai idallen ni ma arabun mo ke qana kille ya sawra ora ko nan de qur'ana asim darni mani arabu kan kemme nya wurni aya gabedi amma madhabin go wak yana kundu ko wa yana kundu na sabu arabu kan ni arabu kan sire arabu kan qasi aw yana ke zawra usulu munti ki Allah tuni kirin dallinga men nesingi maga ay keti nasiya لأن النص عندهم لا يقبل تأويلا أي وروح اللي نتكلم كن النص كم وروح اللي نتكلم وروح اللي جواره درو عند الأصوليين الله أي كن يندلين بسم الله ولا يهل وكذا الله لا يعرفكم أنا يعرفون كهنا وأنا كامني أواعي أنا يعرفون على كين كوني يري أيوة يغاري ألو تيا مرو تاي أي أنا مرو تو يغاري بيا سري يغاري تامو تو نعم نياتي بوغادي بدم بندكني كين ورنكاني فما لكم عليهن من عدة القرآن أنا من نكيتين صوت أو مسلك بارينا ara ko yene yare ngana wore awlay dan taawunu senna wonu siki mi yaren suhe an amaro to himbe idan takin kama warande idan ta kama yare be ga dangi sarenda mahimbe awlimina gundi amaki sareya aw sino nyeri sino segi aywa akina ganati buwadi harin ya gampalle ya garebe adal aw adal hayda wallinda ambu tangare sina ta hayda walli qari akina ganda wara aw kungo ne qalli qasu siki wasi wodi sina on siki kunta sina walli kun qalli ne qasu siki ya bangware sisa suruma nyamni medi yare ngana ware baji ala qasu siki taw qasu siki jamo ko ne himbe ga dangi hayda wallinda wal mamaki ken qasu siki Selama untuk senang unusik, masuk senang unusik, yare yang wono, angga ini kasoban dah senang mani tahilu. Syakal wonder sini nak kama, yare lo senang mali kaso ni tasiku. Anda sabati tara orang tasiku, kasoban ani ka anime alai dah anime. Na tu ko au haida wallen pakatinga, angot ni senang unusik. Agama kiye kem pakatinga kasusik. Anda danga watinga agana kasusiki wa ko ni na wo sandi kasusiki na ya garengo mo be kason ta kunni asuda ala ala ni sinu malini ala na gege na ta wa tankara ge sine na utukinga kata tanka binga anda howari ina ko ya garu muhimmin go watu ngana tani ani ina ta hiqa ahi anda na ba daga. Nah, usul tamu dulu kita tangkaranya.
na udu sino kabbi sino tammi tamro bane anda war ken kan gonde ya garu mana tani ani inda ta hi ga ahi tamri lo ala wara na ko ta wale na udu sino kabbi sino tammi sino tamro bane anda war ken gonde ya garu mana tani ani inda ta hi ahi nga segu tumu yero ken gonde he ya hare be no dinga ne ha awon gen kana kono daga ni ken kallin ni aga na sare wakati kebe tumbaren ka ken kana kallin quray billiya bela kebe ande haydi wallem pakatinga sunnan da ken bangando da e kesuma koni yirne ayani kusurni kane tumbaren kalle sinna o hilli surni بسم الله ولا يحل عدي أمدك لهن يغرون دغاي إنهم مغندي الله تعالى غركن تغا إلين كاندي ورندم بالله أيوة كبيرا كي هنا يارون يمغادي الله غرهم بيتغلين كاندي أنيا حيدي غاو لادا غاو أنيا لم غاو مغا مغندي دي ويسكي تاوي كي مغوچين يا يلي أنو غنتيني ما أنو غنتيه أنا تي kebire ngandi haydinya wari aywa annako atawo annako adallawo annako ma wari insikinduri annako in kunna yari ngaranto ngandai iga tungundini ti Allah taala ado kotanga ni kotala garinga de an sawten goni laro kene ma mugondi de kembala ampay ni hi khora nya sisa ange sikandenga andudi amma ko ni aywa anda timmandi jan no ngi baram mo anya gi woy na yan no tenni bani ke ko na on sabra ambara ko ni anda hi gori nya de manda baraga ja andi nim payda ngari aw usi ganya kaso ngi be anti nda wari na hillo timmandi na to bani manya wala zahi ngo tawno mo be aywa alli ya gi woy jan no tenni anda birsade na ke sabra yire ali harum majuti maniya isa undenga wonande Allah wono isa undenga wati lagara ko dangono imaga mugondi de anganda suturi yere lagara wono de bismillah adi yari ngaran to ku kinanu iyam paulanda ti yaru ku sagandenga hawa dugunde ke ucedi masharti dukunda lamuru sondinde yang kuni, ewa, jadi yang ada nak awa, sendaun sikidu, mana kasus sikidu, ewa, kau muncul nongani, kini dia kena wara, anda ni bani aji, makini hilandinya, oh, kini rawasa gandi, otan tahu amma yiri otanai, ngahim dia kena wara, anda ni sagande murakin dah killa wasa gandi, karena sagande kamu ini aradu islahan. Ada kaya syarti ngade ila suronin de la muriro menaga toran tadi yang aren kamma antadi yugun kamma kin maniya at-tahridu ala al-qasd anu sunu maniya la muriyo sire la jawaz ar-raj'at faqat indi sagande mo digana bane kempede in aradu islah o ganda sagi me keda oma sima oro me walla kawga watu ganda sagi me keta ngina surondinde kebirenga alla usulinde munda ona dabari ngakinga ndari ona tokoro oma kati la to ni labunda la ni sihuren kanen aga na uta warna wara kadi do mari yimena kina anto ge tawani ala khingare dama arosu ala alqasd la ala jawaz alraj'at faqat bismillah wasagande murin maniya ya garen dungera dugan balagun tadi akarun gon dungera dugan balagun tadi utampo kurumban tadi ay mekiatun arrajat sagande tahunde kurumban tadi utampo kurumban tadi dungay munde kurumban tadi
na illa ida matime ama bo yugo kasenya hundina aganda sure ngwadi kebirenga arawa sagane har ya arenga madugi haraka ngunga madugi Allah khallede kutampu kurumba kentadi ngi kurumba ntadi tawle kurumba ntadi yo kutampu kurumba nga kutampu kasenga ndeno ga yugo wono enta kutampu sutkan ya arenga mabarana muti nan kanye magara wara saga nenga nenga kene yuki tenjani andi gure kase be won hokini kembale ndara yo kembali kutampo kurumba ide ay anta kutampo kurumba antadi tampo kasi aha mekin tampo kasi kiat woni saga ne abari wala kudo tampo ngoni aha ko ngena timi haram malige bo hari seremi wo tanaga na wutu na wara utambo kurumba ngari anyi mega ro ya rebe saga na anda tono leidan time anyi kata sana wara tabane leidan time amma saga ni bo angana ta ngai gari anda dunya ni ani aga konni gari nan gema ko su saga nan koni ni na to aw idan wucin no koni kiyan to ni saga ni kinga dangi bane lera nanti medoro aywa ni zero kebre nga ara du funi zari بسم الله ومثل الذين أدهم لهن هم من ويون كما يغارون دغني عليهن هم بيغو يغارون كهنا كما يغوندا بالمعروف غاتي بيسو قلم وتيندين هم يغارون دا يغون كما koy himbe menga wo yugum qara ya garun kama nga besu di qallem hono wono asu ka hunde mo kendi hono wono kenna ya gare kama ana ya yugoda hono qawlo kenna yugo kama ana ya gare asunta ya gare mbane kama de asunta yugo qana bane kama misliya ken maniya yani wajibin yugo anta qami misliya tasbih tam asum bana honsu ay kembe wajibi nugo yagare kama ana ya yugoda wajibi nugo yugo khana kama ana ya yagare da aywa bil ma'ruf bismillah qad daraja wo yugundangani awa yagarun kama de aha be sudi khalle ka anga ni ko hakudi yugo hakabe ga mun ni yare aya gabe ni ka yugo ga kanduro hede aw gili yugo pa kun go yare kama an sorondi an yiregendi an sellindi aro kan no gon khidimandu misanu ana kunda yugo nda yare ka hakun won mo yugo kama ana nahaga wati nahaga
he to qata de ngadi wi dingira ngadi fiqhi an yaro fiqhi ni awa wala ngala mbosirim akum bi nga kama ay rami nga kama ay gande nga kama aji nga kama ago himbe minni ago yankini ti himbe ya atti nga kama ago himbe sorni ti himbe ago himbe yana qurainga ago himbe darni yugo kidimandenga yaren kana kama kidimandu biwoni kanu kidimandunga koy nan sorondi ada koy nan ni kunselli ando kunselli kom nan yerigende ada ado kanu kidimandu yugonda amukunda ay kenta kama akra lemunda ay kenta kama yaren na kunsunya kenni soronta woni aya ke ramkan ho yugo al ihtibak kinya wadi arahimbe sabatin di banenda aya digam ko mo banindi araken kan di banende ni al ihtibak na digam pita ko na daban pita ki di halle kan al ihtibak بسم الله أتي للرجال عليهن عندك هوني درجة نعم ناس أبو جمانية يوم بقين نجيب دا يغرم بقين كما بس كي يوم ينا أخو تنبوم بغني أيانا نهاغنا كي صبرا يوم بقين كبيرا كما عندي بكا أنا كادا أما واجبي يوم كما عندي بكا أنا كادا قاصرني أما واجبي قاصرني annai himbe yana ana dumaye mundu wajibi kimo yaren kama ngama wajibi yugon kama an ne himbe yana an yaren dumaye mundadi an gandanya asrin aya andai hari yaren khairin yayi ahoni inna gurenga ay mi ahoni nka hakka yugono andaki yegendi yugol lot nan tanyana ay mi ahoni ngot nan tanyana yongo yugonda tanji ga ubina o yagare ma akhiri nya yenga nda mo yulu tamia yu lot nan tagana ngayu gombo hida gore gedi ay ma woni ke kende yare na kundi minu para shartin gode anya na hutambo anya na nahaga anga ndi yare be nahaga alla da sigita surtuma aywa ken kana am pakay gabenda ken ade am pakay gabenda ba daraja gi ara ko yimbe sawra ay minya ko ken ga masigi yugo kana maga ko kebe nga higa be wono ngara nyaare ndangi ni kenga nan ka hukenga yaren na to ko yugo kallinga nan ngarda halle na munyina sabari ken siringe atti ganteni mo sir nga ona tu kesreni ati gandeni aro keni wajibi nga farda ni mtaban ona gintu bakameni mtaban wo ma wajibi siren kama anga na Kenya menti ganda dina nanya awajibi pakati ni me bay wajibi pakati ni wajibi ni makima wajibi kama ndanya Allah jatin sabura bila keni taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala kini ango tinto nya mundu kata Allah ti golle we himbi ma wajiban kama ati gante wallahu Allah ta'ala nindana nyani marandende gemundi ndana nyani de islam kuma yi wannan simmi kai wallahu aziz Allah ya nan yin nindana Allah be gara kin yanda hakim ara gemundi de Allah ne hakim nyade Allah hay gara himbe nekini yuma yarun kama agandani ara kin yarun ayun kama asa henga be de ayugon ka annatu Allah aziz
alla be gara kinyanda a'azzu alla wanni ni de ma ya garun to nya de bismillah الطلاق ati maranding ay ati warandinga مرتان tanu hilliyani warandi be sagandinga wa halle tanu hilliyani وإمساك ay ke kane islama undi ato jahiliya di islama undi be na to kunuma sirenga ni yakingara alla ba sagani laidani haranga ndawara tawujide na to ko ni laidan matime alla ba sagani yugo wa hagari yakem yakengara kemo godi ala islam on jiba wakati men aywa kem palle atira sagadi wonne ni leydan to moy ko na aywa eti aywa kebringa aywa ati antanya na kundu min ni men dan sagandi ni wantanga laka hotana ga wamutu itoke mo ya garen toronten aya nyanga nan di gilu kusa kiem mo ko bani kella kabare anna ya garen toro ndangara ujiga na timenda ansagandi ujiga na timenda ngara ujiga na timenda ansagandi awa tahillu angi na gaide ndangara ndan sagandi tahillu aga dangi kendi awa ndan sagandi tare karre golba idan ngana timme ndan sagandi kunu ngantare karre الله فإمساكن التهلون قنير كنا تيمي كنا أوتو كني يمي واجب لانكما كني ناتيكتي بمعروف تيكتي مغسرية أنا وركتا هلنا ساقن دارني منا كچن جنبا يميقا ناورا تي مغسرية ناساغني هلو هلي بمعروف الشريعة موتون دينا لا ضرر ولا ضرر أما أنتورو أنما أنتورو ناساغني ناتورو كندكين أو تصريح بإحسان وانا ينموكي كتشكي ناورا كيتا تي مغسري الله كي أكوني نا يونيا تي مغتوين دي منا ورندينيا ti mosri ko hilani ya maskani dai ya unya ti sharia mo to indinga mana ya ulla ke wara ti sharia mo mosri ko hilani skani dai ana ho dogolo ku gandadi na hantai bismillah ولا يحل ama diga an kunyu dangane agal ligandi honneya gilli honga agara kenkini yarukuyi إلا أن يخافا kinta gemme agada de anna yagaren toro na toro na toro na toro an gore ke sabuda atun taganga an gara himbira di sabuda an ga toro man sabuda manati nda an kalsunun saganga kebringa anda kilan jubande wakati kebe annata hadigan kala ma kinyen ma kinyen na toro magaran kalsin kinanga ma kin da bari agan talanda angel wakin Allah awara bismillah illa an yakhafa ma ganta yagallam billiganda kanu ihilliran tagassigindini yagu gingunga Allah yagu gingunga kem pakatinga
in khiftum وإن خفتم aganda kanu nandi yagalem biliranda kada siginini Allah taala yagugingunga adi junubunda yagalem billikamma kodi افتدت به kebira yagarengari idum manga satikinga kontakin ya khulu abaka yagarenga dikende yugon konina yagaren toro magara khulu undabari kembito khulu kinga natui yaren walle anguna buren sagani anda tuina di ja anya na toro maga wotini angoren pai kenda ni oma kentu ora khulu ndabari aganda tu yang qalsi ke sagani ni wa yawla qawalle khulu ora bakka yaren ni kina abu ko sena wagi yawu ndangara aba limina yugo nyama ngamogo yugo nu qawno kunga nanya kungo nyana warandinga na ya khulu he mo wonu qawno kunga nayno ya arenna khulu mundu kinyam pasu Allah wa munda on to go mi do khula gara ko ni mo be bi ma'ruf mo go yuwam ko ya galimu do mena kinga ntadi ara kingari tasrihu bi ihsan aw gilli la wara mo sren way khulu na yoy sun gondi du maga kobe nan du kobo anyime maga anjon ko na nyime maga ya gare anjon ko na yime maga ana i ko idu maga na asagan khulu hana bi islama gondi gare nyuno to gondi ti jamila bint abdullah bin ubay bin sulul nafiqu nyum manke kiri ngare ngene mena yagaren sire amay kina munda kine be to ngani sabit ibn qais yagare kera ko Allah farenda ara ko ma ata Allah fare atinge kina ni sabit ya ibn qais ntatini dinam pille bu wayde dagare sakai nandi dinan loga ndaken koni wala fi khulqin nandi adamare ma ko ngasere gan ka ko jukubure way dagare sakai ndakon yani nda dina lugabutu nda jukubure tay nka andai rini jamandi ngani ni ayan pinanti sui ayan dehi sui ayan ngarnyangi sui anga ndoro jama suwai kebrenga ankina ayan ngarnyanga jaman sui andi ha sui ampinanda sui o kebrenga nake bani akon kibri anga kuna nge yonkola aro sabitu yonkola kuna meyi tegabaren kama kinta nyana kan kengana buno ngene islami ngi ta kahira ko munda khari ke muren man illa indu to qama nin sabonya aslama o madu kinga nta ken kharanya ko kana tuke ko tanga ti warande mbaka yugo nyadi angen la like ko ni kibla kenya na kamo ko hinto ko kemo di aya ga yaka aywa allati aga ndakanu yugoro ya garera nda ya ugingu dabarni ti judu mun ta ya garen kama andakati du maganga sanana ngu ya ogeti himbe ti hontai na ko kam demo parce que ya garen di ho on ta dangi ni gran ha har en ta sakata ay kama kan e wirenga kullan ta me marna kadi Allah farenda akhiri na mo on ko nada nan dikebreng Allah andu mo ngasa ati basndani ani gara ko tambo be gini ya gare ke na wo nyenyi ana saga dai kaya khulu hana bi gana salam wona nyake ira khulu amun dem yu walla wa ko ni yare ni na mingi ya wa si sabo ho nda ko so o do mena na nya ma tura ma ho kibrenga kikini ngana ngara di basi dari mero yu on boyni tay kibrenga tumuto ni ngamo na ngok kikina ngani ngara
kempo andanya naburi mampo sui o kuma habindi aro humunu hutamponga aro logonai aro gemetai andanya naburi mampo sui amma madhabin gon wadi andanya ho har ya garin andi kitan baka sijonga nandi gonda nguge kinnanga andi ngara anmi ngana ti hawtani me ayo ko won madhabin di la budda an yakuna al makhlu'u bihi mutamawwilan magane naburi mampo ni aro humunu hutamponga aro logonai aro gemetai bismillah tilaka adiku kombo yani Allah taala gingunga ya sedi kama tinta ama idangide waman adi yemme be kenga dangi Allah taala gingunga kumangu do buru kontigi kunyani aywa du tunyandan ngade anyani ya garen toro manga wala khulunga anda gingen dangi de o ken sauda eti ya ko gilli na gure mo sagina an gani ka take ngala na ho bismillah fa in talaqaha ebrenga yugo ngandi yakenga daga sikanding at-talaq marratayn saganding o himbe halle ken hilwe keda anda wala tasikanding aga fala tahillu ambana nagamundi hillo kinya tabane adi mara wara tabane kem palle ara wara tabane hillo nya tabane kem wurina mari nda ngara ta hillo ani musri kem mo bana gani anda sabati gana ndara wara tasiku tanu siki wal matabane di akan tasiku ay ndangara tabane uci halin ndangara tabane uci halin ndangara tabane ma tin ndangara tasiku ani me sikwan lagabane di sikwan wa dabli aha senga di yakendan ndangara tasiku mi ndangara warande kutuntenga be su gem kendi ken tasiku ay amma diame wono nan dinda ngara tasiko na ken gotta bane tigen tayana hoy maganda warande bane e o makem wo sere maganda aywa ibn taymiya ahmad hanbali ali kem madhabin yadi agara digame ke ko ahmad hanbali madhabin to anu mira sagande nya kama akitabun mono o witu amma giri ahmad ibn hanbali imam madhabin siru inyitini ibn taymiya da asamunte ni aw ko mun samundini kono ke digame dambini kata imam ashabiya maliki gankun karambo nyubani kenga kenni digam bononde ay la asasa lahu min as-sihha la silin daragi li sahinga kede ma mo taxati bismillah in talaqaha anda wara hillum palle fala tahillu adi yare mo nyaga digana yugo ke dangane aywa ku halle de kenni skandinga keda hatta tankiha hatta lil ghaya anta diga ada kammo ma yagare ke ga yage kine kingani warandana kitanai fa in talaqaha ken pillandi ga na wara fala junaha kebrenga awa iddam palle ino gunda alayhima yugo hanake adu yagare ke kama isage kata me khar kempti basiya in dhanna ka hadisa inda dangana ko kita nandi irawo sigindini alla yagu ginguma de kinyani de yagu kone ginga siginde ndadi yagu inda tu onda sage me keta au gemme kimbrenga sage kata me wa tilka adi ku kombono kwani alla ginguma yubayyinuha o wa bangandini seru dangani ya'lamuna ngawatu e maga yari yugo tanai
ken kana wara ken qadi sharti numi magara yari yugo tanai ken kana wara nyaga yaw sahante yaw sabatinte yugo kena munde sahante munde sabatinte ayari yugo nga yaw kema saha salama gondi yaw wal mati yari ama sabati indai ayaga yaw sahante yaw sabatinte ayali yugo kiye wa makiye ama sabati na di yugo kiye kindi kine bani kadda sagane de wal ma kiye ba kiye sabati ka kiye sahante masalan arani aw laydandi ato aw haydindi ma yagareke ani iskafu nyi ma sumude nyi ma namunde nyi a kiye tabe anya ke kiye yayi o kenda sa ana wara kempalle ama nanya ma kiye kari yugo kan da sana o dikiye sahante aru yaw sahante kiye sabatinte aru yaw sabatinte بسم الله وإذا طلقتم النساء أوان لي أرمرا يهايك كنيه أوان ليدان بقين أغا ليدان تيمي أورين مني أتينتو أورين كنيه ناسا بني أغورن هم بيكوني فأمسكوهن إما كوني كي إبلاغني الإخرابني أغاني يغرمرا أيوة أتينتو ليدان متيمني layda ganda timmi Allah ta saga ni gari kibra manin anna maniyan Allah ta Allah wa saga ni aw kangarin ka tunanda anya layda no ni de aganda tindo wa imsa wa amsikuhunna qaraya garin garan do qari saga ni tigiti dis salama u yaqtinde ya ma ana yaqu kace me jamba timmo tunde ya ani anda tindo am bayan saga ni birenga de wal makanna tokono anga wato antar nesro timi ala sulla kaya bismillah ya sene kama ya garum tigidi torande sabura de ko sabura aga nyada ikamma ti laydan gilu dinga khamma kinya de anginda wara layda hanan timme ato sennaw hanan timme illa din timme atto sikandi anata anda sagandi an kawatu anna mundaw na tora toro slaba ngini Allah wasagani angara sagani bidoy lisiki ko yaqaso anta qarinda ngara atawu bari sinnaw hanan timme illa din timme sikani ngorni kinya gari antinda sagani anyi me qar Allah naga antarna tawamma anna mundata na wakati ya la to ma to na wakati ya bondita bido li bido sigina di ko andi nangara e himbe ni timmene qasudan tan nudi am be gara qasun ga bondi ge makata qasutan miya anda toro de ma ken tabari bismillah Mariam mebe aganda ke kolle ari du to nyade ni yagaren to na sagandi na toro mana sagandi na idangilondi an kuma na nyima toro ba angar Allah ko mun toro an kuma na nyima toro
bismillah ولا تتخذوا an kunna ma tigitini Allah taala ayunga ni nyangin boyne a kini hi khore Allah ma a kini hi khore ngade ma ke tike harbani ay Allah yimi na khalle ko suru mani ay anda wada gan qora Allah ma hi khore ngani suru ngana nya ya garun toro tay atamma kanya bismillah an kunna simme Allah taala nemanga agara kimbinya kama islama umma awan simme humma Allah la kenyan kandi awa kama li qur'ana kitabinga ado tuwa unna andinga Allah wa wajin tinne make ado qur'ana ke kibrenga awan kulli qur'ana ke awan kan Allah awanatu Allah taala tuwa nangeni won suko hamantenga kinyina go hon suko naga awatu ku problem ni wono akko tamono ya garun kamma yugun kamma ke sabura awasu ya gan ko nagara na bu kille kinagai na ne kille kinagai ibrahim islam awon nema khore kem balli ya gare do yugo be sunu ko wondam butam biyendi be sunu kudde ko yendi Allah ya bu kille kini be suko hamantenga in nema khore ni sikandani Allah ga yawu ko nim gobe ya galle mun biliga nanya ke mo godi nema khore aga ko nim gobe nan dikinga ntasro no ona ara kawara ara kenna wara killa wara mo bane gadi nema khore bismillah wa idha talaqtum an-nisaa atiaganda yarun mara kita ihaiga kinye idani me kita laidan timme kita cek akurai sikitime kurai gumenda makasu sikitime kasu gumenda ke kadiga me jonko ini koy ke jonko ini anagamu ni yagare ngwali dunye yagare mpa wonda giram diga me jonko ini kudi agare yagare aga khona yagare akinra wara laidan timme bismillah amari sonton dide timma yari ikina nui qab kama kem konide yugo ko do yagar ko inda me dungal lemawo ido me nagande timmo koy gundondi awa sharian dunga timmo be ya idunga dai anguna ma barake ngade oti leda ko woni kini sagandenga anke yugo anke yagare awa ama kata me sagandene idantime idanga timme oti keta sagande he ganani waranu sikimati me Allah wanya khinya gini dunge kurumba utampo kurumba tawundi kurumba atum bi sagande kiya sabun Allah ra kai anyan kihna in yari amati ati anda tinto qari tigiti ti sagande me anda timme yati in yari kin ya kurumba je laydanga timme sagande manya laydanga timme yondo yare ijimadi yare ndi hutampun ko ni mogonun ko yondi dungete yare gorenge ni mo kaya senta sorno abum palle magidum palle anku na mati kenta nyana de yare ni wono ma aqalbu ni yasari ya wa yare ayo akina warake mo ondambe idantimme yugondo yagarenge mu ko sudi gidanyu wonti antanya ke gara dimina biro kuri okuno wo seren kinanga anna kem batra ngara idantimme amma saga anta kinanga duna yugo ngada kamba bada dagina imagi mari yagare ngawi kina munda yugo ngi yagare munda kita Allah ayanyanga nan sehe yagare ngol nunda aya mu yang kana hibani adi ngairan kan dungo khirna men sukaba ke me ngabe yawno araw nyana yuwo nyim yuwo imira wutu kempalle araw nyana imenga yugo ma wutu hina gillaga bugu nganga nyini surun tanga kane yagare ngol ni wot nan tanya Allah ta khama kenya de maga sondon di de kengo maga galandi de i mega gemu hiri iro menaga
ya gimu mo be ka sharia ngulli nyugwani ama barade bismillah zalika atinga daga makin sontun di benya Allah yimmi ngajunu tike digame kenyemme ganya agadi yu'minu billahi aga tuwan ni ja'alai adu kotanga ani kotalla garinga de serebe anga sawti Allah wono wanda kara o gilli ndakin kamanya wajunu kinyen ne ti wajun diga maga barake yawda be de siganya bismillah sonton de ke tokenga kian sinu tadi aga dangani kian quranta aga dade balanga na bara yugodi yakaw me munda ashenga beni de mo gabe wono de ibrahim bi ga sinu ta bi ga quranta igati yahu iya ni me maga iya ambara me na me wara igati wo sagari kata me angi ngama bara bismillah Allah taala awaga musalahantum ankunga aganda musalahan sutude kuda khatoro Allah halle adi sarana yarunga bikata sugunne nga khibare yagun no wondi ma yagun palle sarana yaru in sugunni ire sarandunga sino hilli no wonde sino hilli timmante adi sino hilli sugunde kewo sere dangane agara lamuru inti mandi sugunde nga la ziyada alayhi sere be gati wo sugunde timmandi ni ire menda sino hilli timmante ka konta kapay imam malik de sino hilli do qasu hilli kempti basiya لأن ما قرب الشيء يعطيه حكمه osulugun di himbe ga datti to honga a kenki to kinne bismillah adi gebrenga awakebe gani yagarugu iwar yagenga ani in hagaga elemmenga sare himbe da na kinya kama andage konno wari istitaf المولود له أما يتاوها بين كما المولود له لمن يكوي أنا رانيا كنغرا مغوم كل ما كان قوام لمن يكوي هابين يهود مكيب كون مغو كيو دومين هنا كلي دينا دانا نقصدي تاو لمن باواكم أرجع نفهم بيني كينغ نقول ashenga bende abuna na gini gazabra Allah na kuni mogodi hawenga na ken kuni mogo warbane dingya honi remmenga lemmen ko hoy gya honi kibira kelle men haga aro mambe go kombon kinne kenna faga kibira ngyan kawana bundi ana kuni mogodi imbe go hawen walla khemuni awa buten kalli anja honi lemmegi bismillah arasugunda yagaru ihe to hataren nako kama alal maulud lah lemmen gasare himbe da ngana hawaye kebe ayana yagaren peto hatana ayana hagana sugunde ke wucendi kinni idha kunna mutallaqat serega ni yakengara koni nani lemmen nga kombonga panda no dengara asare kebe nga an haga li yagare ke ada he to qatade ana lemme nga sare himbe da kenya kamma kingani lemme baba kenya ini warande be gane bayinu amma himbe ga wore aw sagene ma aga wo ya gare ni mebe aw yawma ken koni sugundi muson takindi ken wol kombo gnire menga ken muson takindi ken shafi'i maga adu imam maliki maga imam maliki ma ken ha konni nanga hay yagaru be gandani awa iga iyo kombo gnile menga
amma himmenu ganda kombo kinni leme illa dandi aywa ikulla dandi tunka yagarenta kombo kinni leme kungumi leme da kombo kinni leme awa ho gan sirkanangi kenta leme sugun ballen sugun den tampiyan poren kengani sirubenu ladanga awa kebirenga imam malki mazhabindi har kenga ne yaguma kenga nati wo kombon kinni iremenga anni musu kebirenga Allah wa musu na kombon kinni bismillah sugun den koni yarin garanten kama kan koni wono mutlaqan ato na musu koni ande ko bogin de wono mutlaqan na nafaqa har yarin koronten ngande alle menga ma ana faqan kam bismillah لا تكلف ogati na hagando he to kata de kam pakeni Allah nda nyongi kelle findini hoy maganta akatu dangi kinyen bismillah لا تدار والدة imma sarana yagaren qatoro tire mengade na ndaki kombo kinnenga agana tinta kombo kinne ay maganaki ولا مولود له sare nganya kebe da kingani haben kai inta ken qatoro no tille mengade nantana hokkini yagarenga aywa sugunden sabuda himbe awa seganta da ay kin kantay ko su haqqe ngena su ومثل ذلك ati kemme على to الوالد tentalle man hana kama haben tentalle ma aha kita haben gantanu aywa kita sugunde musaka ay tentalle munya kama bil ma'ruf inta kana to ya od ya gari ngana tinta ko bogri lem ngai da jago ena kanani sere wono himbe go ko bongi ne bane adunge ken ko bonga hillo sugunni muso mo kitene habe maga siko aywa wal ma anta habe maga ka wakti lem ni me maga ndagato ngama lemme mbara ko mbosu yimima ke biya ballen ta kendi di wajibi ahillani bo kita awa sugundi aw dungene na surun ko bolli gan kasire makati himbe ko mbogene sire makati dibeni ke biya wajibi man kam ballen ta kendi walma honta habe maga sere kite adunya kombonga nga honta habe maga na gini ken kamane ni ga balenda ko leme ni me maga wa ay honta leme ni me maga ke bi nga balenda kim piti oran jago ya ay kini hindi ga mo ni lemme ngantari karadulle ke bi nga asuginade akara ko wajibi anke kebirenga aramam wajibi ay mena kombon kinai ma aga dunga serebe kombon ana to kim maga ana amusun kinai okum maga ko mazhabin da ne yake mo godi kebirenga abakalle min mena burenya hina kim palle haben qalle kim palle man qalle bismillah ومثل ذلك ati ke mengo على الوالد tentalle man hana kama akantan nakini akatu dengan kempa فإن أرادا al ihli gandalla murinya فعلا
aywa aw hatan ninga ga عن طراد awati medungai maga mando habe lemmen patandilla muru medungai maga minhuma gilli hilliya وتشاور anya kabaka me shawarin de maga gilli hilliya fala junaha adi junubunda ikamma kendi kemti basiya wana lemmen bata awa nani musakam bike wadi walma nani yaguni me wo yaguni me nani amaki sinon billiya anya antaradin minhuma yuwondo yagare isundu ngete wa tashawurin na me shawari inta wasenga isundu ngete ina kallan boyme lemmen tora gantati wal ona nyana lemmen yime musalhanya sabuda agaw mo be kombo sugen sere tay wal ma ho on tay ora o here nyana himbe go sikki anta torene me na me shawari indagge madi isuga dungete sino billi matime aro yana basuda me bane ngama dunge su kebe nga sino hilli be ga ko Allah ma ko ni kemo dukide ken ga hana ganda kinye kenna kan ban ga hanai anani kemba kinye ona hata lemme musulahan sabuda ma email mun sabuda konta lemme kitana indagge madi basulai bismillah ولا جناح adilli ri junubunda akam makenni فإن أردتم aga habunda lamuru أن تسترضعوا awana sugundi mundinya agare mundaka anda lamuru na siretananya nille menkine ana sugundi himbe ga hiti amai habinga da kellamuru فلا جناح allati junubunda an kumpa kama kenkadi basi إذا سلمتم ما agana hom kini yagarukuya آتيتم agara kenkini agara kellamuru bil ma'ruf timo tintenga aga na lamuru na hokini yaw bi gani mo to indenga kemti basi andi gi himbe di ara kinkiniya eda yangarenti yo kombon kinni iremben warande nyani yangarenga musobe ko yugonda serekida himbe ga tiyo kombon kinne andake musobaka yugondi yakengara lemme mo kombonga ora ko o taagaro sere mundunu yagare lawa kinne ma yagare ti wa kinne ma yagare ngara musobe ko yugonda sere kita himbe ga andake mbaka yuganga yugol lawa kinne ken kamane mara sere kita himbe ti wo kombon kinne kunduma inta hori gada yugol lawa kinne ken kamane ma gara sere su kita ken su khallen ngaba manga atoko manya maade ando manga ne ga mo mo ngille belli gane wal ma gara sere su kita ken su do man khallen na nyoro atoko ma ken su bismillah واتقوا الله akan Allah taala ana tu tigi tigi nandi Allah taala do Quran danan yani ti honga ago kingulli ogo ho honyana awasutu awasu khalam ken sawara awasu yawen ko nona yuro yare ro gajena warande ngoro nadi ewa denu ma yugo ma la muri le melli gara mobe galle de wagi na kunduma ay ayare mu sharia ngara ko mo be ko na kem ko yadi on to godo Allah kalle ke halle bismillah والذين adi yam binu توفون kun gaga fati an kun silaminu ne يذرون iwo أزواجا to gonni ni yagellemunga يتربصن yagellemu yugo yani yagaru yatarabbas ken yagarna wonda mire arabun kanne ni zawj ni bugu meri az-zawja kenni kuni mo kurumani a joppe arabu kanne ni hijiran kamun sikki dangi halle bi arab ka fasih yugo zawj ya gare zawj da qur'an wasa ne tike anda mo qur'an da mati zawjat ba ngwa tunu do maniya akoni halle ya anda unta mo jenga ndari anga tunu kiri ya gare ya
yuwa unta mo jenga na da ngatu kini yugo nya hiya aro kini ati minkum an kun yugo ganda kara kimina ya aro nyan toko ma ati yatarabbasna ko nganda yatarabbas al fusaha yugo do ya garesu atu zawj si awena mpillandi yugo hillandi ni ya kenga ya gare hillandi ni kine bismillah yugo be ga fatini ni ka gunya arun to yatarabbasina ati ka gunya arugo intangini ti duya yani ini duri ga imma gayai qasuna watiyani adu tammi فإذا بلغنا لكن يغرق عندك ساتين كمبانا قصنا تدورون تمتمي ati junubunta ankun walinu kamma mogodi yagarin laidan tuku garake ngolli ti duya laidan ga timme iganda du dabari be nya ti sharia mo konta kenga igari du dabari nyam maganyetu I hatendi I jindendi I siti honi kebri basiya idanti mahalle والله تعالى خبير ينغان يعني في هما آجو كنغولي كينا كالي إدام كيتنا أصنع غادي عربي تتابع النغنطون تادي نغنطون قلني إسارين أنا يواتي بيكلا إدام تيمي سيدك كراني يكن نغنطون تقو أفاتي سيسا يغربي غندا ساري سيسا كلا إدام يمي aga sare kumbani alla idanime koiri alla idanime qasun na gatire bidon tamime ga timme na to ama sare hasa ke mon laidanga aga sare tumbarun qa kumi aru kum horiyare taganni sunna da ken bangandu da qur'ana ma ken ngala sunna da ken koda qasu hilli adu karaga e kan go denga ndai ido horiyare sumbana inda sare watu be kin idanti mai asun mawadi aru tam anta baka we anta baka kama ona bunda wure tamundo ka bun kota khafna azabi don ka bi kota tina buga wure ai allati qasna azabi don tabia konta kapai wonda bakai la da suro sharia ngana me katu anga la dan busununa wara anga islami ngade anta baka wure anta baka kama kallenga nanya kota be ken kota ta jatini nawutu salatu khair min nami ga ko nawutu kenga kata makumbani salatu sebe yugo be ga na fatiken no gondi lenki araba ken ta jate ken wo jope na kumbani yayi nawutu hajri kata hajri bane ken su ko tan na kumbani yayi عدة قصن نغتي عدد بتتمي يغرين نمدقه هوري يارغني كينيلو تايو كيني مرو تايو أسنبانا دي يغرين كني سري أن يغام منيا أكينا كرا أو جيكتاو أنت يغني كين نغني هدادو ينا كبا أورني كن يغاكوني أنت سورة مغان am musakasu timmantenga na yama amma abuna ndiga nakusu aganta maga arawi hajunun yana tarafay nahar hajringa na salli katta kembla gabu awi iqindu yana ki uturo ngana salli katta sawo arawo iqindu yana ki rabbaka sallama kendi ne kendu hari iddaga he
islami yagarem bugo wati nandige kendunga ko watu no hiliyani layle yare aya tawra na ya qalli andagi digiran ni kineyam boy mara alwa siguretuka aw tokono malay danga timbe haran mo dinga ndey sare mu tinga nallatu kemure kinta lemu landa bugoni no kunga tamba lemu landa bugoni no kunga malay danga timbe mati ginde kinenga ma goren tuka de alwa singen gore matu de atokono layda loyenga serenda serono layda de ndina lara mundu wono gudi kunya worna rondi na yanki na sallindi na lagendi kazu mahab gari khalasinte la asasa lahu min as-sihha aro santar bari la dam pinta kendi sallinde ntari yankinde ntari ho tani islami yani akina ga fatitan olli wa serenno ko serenno ko akina fati kemje basiya nga olla lagendi wala yanki wala sallindi wala awi kental akina ga fatita kombani aqasun nagatiwe buton tammi aw jopede ay mem maga idu maga nyetu I hatendi I yiramendi I siti hondi kinyango aga yirame be rondi ni amma ya yiran kananke ho wani maganyete ago ngena hatenga ana kella kawala andani boy igaro bakai ani buiduya ane bolunum bugundi ni shenunum bugundi ni gitrangudum bugundi anywe o mate ga na ho tarondi himbe ga tarombo den sutun la slama on takemundu tanna maga maganyeto anyime be suri maganyete anyime ma himbe ga tim maganyete anyime wa mangara kairan dambe yarondi kana ay kintan tanna ma yiran kana yaron tawra kunya mun tabana amma himbe ga ni ram maganya kan de on kellundi mina kuloro yugo koni ma hurjande su gara kellondi kintan aga maga himbe ga ni ram maganya kan de on kellundi hurjande durang kuloro tan kuloro maganya kan de koni wono on Allah kellundi angana ti hobinne kini honu maganyete ay angana ti hokulle kini honu maganyete ay anga ta kalni hodumbe ye kini honu maganyete ay anga ta kalni hobla manye kini honu maganyete ay o ku joke de sisa ira ya hobla manga kembala ni hobinne ya waliya donc ken so ni dro sharia ngonati amma maganyete droit himbe gani awan no kum lor magaya kadenga aro kelodi akulu bari makoni no kunya hay ما في مشكلة أي لم تكن أي مولا كده تيجي يا أي موصلي تيجي يا هو هيل لونه مري ماسي بعنا سرين كتا أنا كمان نصلي ممكن نخرج هو خرج عندنا نصلي نقوم بديكامباني masi banda kita himbe korenga ne sere kina ganda uti bakangore masi ma korenga kita tongu tonga wana himbe nya lagi anna salli we mati ho ona hono akere kunna la lagi ndi kunna salli ni na sigindi na bihindi na girndi la hawla wala quwwata hono ira inga na kumgo amana tibe binalla masi banu ngana ire masi banu ngana ha urja kaga jero urja lingendan urja so kaga tingen nandi ya garum su ko mandel lo kombi bane di garum na diga na ko ne mani sunda ko bayna makko bane laslin ta da glisan ta laslin ta da idi ya garen nan to nesinga ni ya garen nan to I kombendi akina ga fatina to kombendi ya ko yene ken kombendi yeli kine fatini to no
ma fatini to ya garen suyi hurenya ni kombe urja kate bindano ujelinge bindano iyo ko kakati laslin dada islam ko ni kenta kenta di beso to kli kombe awra me tora me gnya me kempanga ko ibane ya ru ngoro hilli sikina atne kenya kombe bane ni ho mo ndage kombe kumare ni ay andaro de anga nyana ando junubu ngo mei an ko na nyonkin toro ando junubu ngo mei an ko na nyonkin toro to Allah kama himbe wajibi de sere kamma anga na kenya tikenne batiye ando junubu ngo mei an ko na nyonkin toro be sun to kompendi be sun to kompendi panikidi para wani panikidi anga do yang mati nyari ke nya dari ang beke jadi ina amba ba ba ma nya mo ka pa suwe yang ko Allah ga rebe ko ni qasunna wa bidu tammi an ko denga ndai katab la ga sare amma ga idu ma nyitu hatendi iramendi iya mawende akina ga fatna to kono kube aw to kono kinen kalli ga ndey ayaran kaba ina ke dalle mun kutunga ina tamballe mun ga won bagi nagaral wasentu ba an sabati an to ino kuma hinun timandenga ndey hinun timandenga he ana yare mundu kiyen so mun bilidi ken no wondi amaya kiani Allah kalli kute sugaw no himbe kay tigi kembi da Allah kalli himbe go islamin kutun kama ingina kama himbe ganto kutun kama kenta kama himbe go digana okutunda kinya digana honta digana da himbe ganto okutunda honta digana okada nam parami urja yaru maganta imaga yeri an gondi imaga maganyetu imaga sura magan gondi orya yangare be sura wa walli be sura wi kitengi nei aro be sura wi gene dome aro wi gene yoke sudi yigande sura islam kutunda hemo digana aw gebe kutuna yiga yoke suri aw gebe na yigande aw gemme kutu nyigane na sore mogo aw gemme ay ganna sore ke mogo yigande soro mogo duramanta digana ada kengo harami de kutun kama honta harami akama himbe digana kutuna ahin soro besu hin sumbana andabu Allah ya ga kube kuni maga yari maga yambam amba ken kana anda kace sitai bala kaidu sanantan bismillah ade junugunda an kun walinu kamma wodi aga tegerini alaikum an kun sagandanu kamma wal man kun walinu do sagandanu kamma aga tegerini tikenga gilli yago awa gilli yarukum mundinga magara mugondi yime aga nyonkinundi jigino wuntakinga angara awa kebe awa anta kuma canditai aw family na golenya mana sehenya ya renga famun mobe nanti awa hurjanga nati me ke hakare windi anna honun kinai kinna gollenga manna sehe kada a serebe ganda anke me ko nikita awa tunu nanti ihi wankenda na kenga yimeda mana ya yimeda mana ka walinda mana nya walinda kempiti basiya na yagaran to wallahi danga na hoyugunya mana hoyugo ko ada walma walinda ago family nanti ki hakare wari le danga na timme kempiti basiya bismillah
علم الله bas Allah ta'ala ratu tigi nanti angkun sagandana yugo wajibi aho simmene yagarukuya ke sabura arad digande nyamada bi ta'rid wa talwih ana mo yugo bangandi ana mo yugo koronde nyaara ken diganda kada bismillah ولكن ka لا تواعدوهن yaga sedi kamaga laida yagaru kamaga inyina lemma ode سرا gundoni re إلا أن تقولوا mata ganda digame ko kengani digantu inde be ugara kenkoni digarindi digamu ko kempti basiya nka kebe gani na menyina gundodi anda walina menyina manda yimena menyina kenna lahidu kini me anda timenke wangutu ya hondu ngetai akenna munda maga mangena munda maga agan gemari na to amatime ama akenya ama akinda bari bismillah ولا تعظموا kem paramutin ama akenya jaga sede kama hanke عقدة ya unta hunden kai حتى يبلغ الكتاب malaiden kitabin ga kinye isatenga kitabun yene ho sahante idan ho tuinde ay ho tuinde sura qil ho sahante ida aro tigin ninya nadi kuma wara ko mo golle ni arsi hin kama gemadi gundodi wa kama hanke yimega na ya unta hulaidan ni de ma idan ga nati me wati sedeganda yagutahu idani akidu ke aguru jantini yagungo guri aywa amma to kembane ara yare kini yugo ngana to idani aywa atla qari aywa na loti yare nga kana na to idani walma akina idandi nkarota idan palya ke suka humante gurje yamba ne hede ta'bidu tahrim warni bada haram na wa ado mena inda maliki ma maliki na yagusu yugondo yagare ikini me idandi iyagi me idandi walma yagusu aywa ikini me idandi ara kema wari nga yawonga inyana kina idantime nga kinne ngonya idanyade ko illesu yawolla ko walle wa bada haram na ngaro mena ken ngure ni ken ngodo kenya gare anta gemme ina me yare khari bada ko gare idai ora ko siza odi yagare nunde idanya ni maganda sare na sauke akama sire gandaro ti kusui ari tui nandi nyanga nyana kenna ya nunde ni ya walla ko walle parce que ya yare nunde na idanya baga sare ya walla ko walle bane hede ikullan taga me yagare kare bada be shafi mazhabin ni akidu keda ko walle arawo sagene kharin akidu nya kamata hilandinga idan balle kimba yekinan ni ago akidu keda ko walla idan na timme Allah sagene kharna akidu nya kamata bismillah awana tu tigi Allah Ta'ala Allah hontu nga wa nyon kinun ni gili hankenga kemya kharaga mo tude anga da hanke kemen kama Allah kadanna maganya ara khewara de awana tu tigi Allah Ta'ala kafarana yani awan no yani لا جناح ya Allah Ta'ala لا جناح
anti wa alamu anna Allah ghafurur rahim Allah ni kafarana ni hinana ni liman yahziruhu sira sugayi mo'otun nan kanu Allah aw ya hinan ma Allah wa sallam ati idza taba al-abdu idza adnaba al-abdu dhanban wa alima anna Allah yaghfiruhu ghafara lahu bi mujarrad fi'li dhanb kome ala junubu nyugonya adatu ngandati Allah nyahimma aw yahinimma Allah yahinamma angana tingana to Allah yahinimma aw yahinimma kin an khire ti Allah golle nyugoy ta to nyugoy anga khire hoy Allah da bani aw kinyanan Allah na kafarana ni no gengel serem magande ko golle burenga amma ka ba golli budaga yande Allah ta kay hana oto mo dan to dunadi ambe tubu mirenga de angara golle burenya Allah ga kina ma ho nya angenda kinyanya manna kinyanya na usaga tubi gilli sisa sirendi kara wakati tude anga tubi wakati tubulla kamu dawo komenda urondi kiyendi wakati su junubun qoro mo angana sai kata Allah walli kana bismillah لا جناح ade junubun da ankun kamma illa anna warandi yagarunga nani ama kiye yagaruya nani ama hutam bolla kuto idangani kebira kemtibasiya ani kunta gabbata hoya intaga bataho sere anda yagare awa mundura kinanga amma kinyei anta mbugadi yagamma nya hina anta mbugadi aranya ka amma hutambo la kutada kebe agani lalum ara kullalum bismillah qari lalumo على الموسى قدره da katu dangen go yugo be dangani lalumonde hakentai an katu dangen na bakenga على المقدر قدره korinten ka hakenta lalumonde an korintan pake kina la nyiranga kene lalumonde ya ti mogotinde hakke nyane awsronde yemun kamma ya onni mogonu hilliya nikahu tafwid munhu anta gabo ko magayre ko kinya kiteniki serena se ango yare mu wakina kene tirata mamutana abar utam bonni manimi aganta se ne ken kamayina wod ni kenda ti hira kini yenya ya woni wada ogebe ya gareke anta kini yuwe ngabira kebe yugo ngana ti kona nyaganya kemba di utampo ya aren utampo ngoni aren ka ko kyara utampo inda hokoni himbe gana mem utampo nga kebrenga kimo wajibi ni yugo kama na kini ndi ya ngona sobe nga inda hokoni aywa himbe ga da me utampo ya aywa kimma wajibi yugo kama de yaren karanta tini kanari karango kebrenga anganta kekindi kemira yagulla kawari ay kemure ni hunta mundanya o sagene kata yagari kemi hutamboye yugo ganda ho koni ga himbe ga logo ay kenkai yagare ngamadu gutikenga o sagene kata yagare mem hutamboye ula yawone yugo sobenga kenya ga boka a haike minga kindi kundu mo ke kinna de wa ko tingena kundu ken setane kiya to wonen dikaw tapu ala jobba kem bolay ya ko mo qase ni wadi ke o srega ne ya ta mangu to kemo wadi ku tampon bi makoni hina aka manenti bugadi o kebrenga ya gare ken tambata ti hoy maganda alalum ke lalumonde hakka yugo makon tikinkini de angane hungulu khore o gabe kini angane nagandunge nagando kini
angane yugo be ga ko on damma kibra honni be ga ma kinkini maga duro ko ni to ko man sabura ara wucinya ta on tan to ma ko do ma walliyo kena kammo olani ya yakhe ya wuti be nya ta on tan to ma kibra ko kini bismillah وإن طلقتموهن أغن يغرون مرا هم كان أن تمسوهن آغو إميمين كن داني أغره تنبول لكتو إدنغني كن تغنين يعني آغني كان كده لكتو إدنغني كبير لكني غناني وسي سقل لك يعني أكون نانا يغرين كتنبول نكاي oku furungen lada kyani yagaren kutankonga anda nyimin lawre re yagaren kinanga anda bugundi na kinyo gemu akini mo wonyare o kebirenga akoni hakken koni anda nyimin la akini yenda akini bali ko kinari homa kinadi nyaga ma ya yuwon tibu ken koni kutampo koni ndeke takande kinyo to ko yugo ma to ande bari ko to yaare ma bani gi home ga koni kindi alla lumo ti an kempanga ko ga ne ga koni ke bi da ko koni ndeke takande kinyo kini yaare bismillah إلا أن يعفون مدكيتا يغرون من داياه أو يعفو الذي ولا يمن ياه بيده عقدة يغون كتشينغا وكين كتندي يوغو يعني يغرن ندي ياه قلندي والما يغون ندي ياه قلندي كم بالغوني أتانينا وأن تعفوا بيده عقدة النكاح ابن عباس ركن فجري يغرن ولي yuwon na nyahe wala yagaren mulin na nyahe Allah ti an ko yugun nyahe kenyan tinta aywa Allah kan ngane ولا تنسوا ya gasene kama musrun ta kuma ado mena kade ado mena ga ugabe wono de ki gama suro ko tana wono tana worninya ya wo yuwara ga warante ke duna girin de ngade ta ga nyani bani ga masro kamesro wala tansaw li fadla bainakum yugo anga nyank ba tani ne tani kine yango tani mutun asuto ka ma tabani ma yagare konda yugo ke ma andati na tani ke to ma ko wajibi nyeni ko kawan ke ma tanya he tabani bani nya he khalleni tabani kin siren hi gabe wono imbe ga tigi وسير قبي وعارو من عين بيجتكي بيسو نتي قليوني وطعني إذا كتنبو يوندا آجي ماني مسلي إذا نانو كرجاني كتنبو وكودا بيون غتي بويا وندي kenda ni nanu ko sare akye segui fal mawjud segui be wono ken ta ngende anna to nandi hutam ponni karawaya kebla nya segui kebla nga kuteni ya ran kalle karawo kyan ta ngende ay fal mawjud yo musaqanu mubakadi on ta jidini musa gandai daga nan muso awa ko to lekote muso missionnaire jonko kuma bakadi agana kun tagandi na tana ko tagandi ko hinta kundunga hisuni hilelai anda ya kasaraga nanu karga yankini ngabane kara to na to ay ngira karagwa kinanga karagwa tagandi ayri fal mawjud na to be go masiko be go no kinya tagandi wa musaqanu qahana ko nda kyare wabani bega kara wanda ke pikiri rai ora jarati ke ora kinye aw ken takani na kina gawa takani
kutamponga ne ho hoy aw ke mo ne ho aw ke mo tawani ngena ko tawani wati ngana himbe wono di pasu nungu halali akini o tawani ini patiye ini patiye kada yo yo na tibu ando amaya andani ka kutampong pakekoni yo woni na bana ayo timene kutampong timene yawo nganya dro kutampong timene kallenga ya dro kutampong timene ya gare kini yugo karana yin nyaga manya kutampong timende ko kini ya gare karana yin nyaga manya kutampong timende ko kini nyaga nganya bani ka kutampong timende ko kini hakke be ga koni ginda ga makini asokini ginda ga kini maga har banda sagani yugo bismillah an kunnan tangandi على الصلوات sallu kamade sallu kamma salle bokotene mani sallu ku karagi salihana lagasara utro sawo sogoba nan tangandi kamani mani na kini i wagatindi ka pashartunun timayga afardanu asunnanu aju kusuru salli be ganda fui kungo dubani dakhala fil wa'id ken sallana warno gongonden de alla gati fa wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wala sallanu be imu denga baka isalluma mun woni mani atasahul awrkini malanga na mungu den yime wonta kenga qalbe murugin den baka mungu den kama maganda sibi awro mani al mutasahilin na neundandu ma kema kine gersa aju kusirin wani allo wailundi sallin sunnan wani allo wailundi afarran wani anta ka wailundi liyaz billah sallam qotode bismillah والصلاة الوسطى atangandi sallin kama kingani sallin nagando ni kan salli arakin ko baka salli kutundi afata munta mun sauda man sauda ba ayam paso salli kutuma salli ni me shahada palle ayada batin su kamundi sallu qadi salli nagando konu ti lagasara hadisi mun buga wogen kama na sabunya wurom malikanu mu yankana munyendi na kiyem malikanu nyere ina sege shafi wudu kembangi kondi sogoba kundi dallenya Allah sallallahu alaihi wasallam adi burika li ummati fi bukuriha Allah rabbarki lonke yumatunundi iga hurtene na gollu benya serenga hurte na golle be ga kota sui angu himbe yana sukane akende salle alla gati barke ngo an so wa hanan bondi kebirenga kunti kende so wan salle imam malik qana madhhabini so ban salle ne a worni kon kullu ngo wakati tu maylu ngo wakati nan kata ken kutunu nangiri alla da nam mo soronde alla da na salliran tinga anda hi khoringa kibira kenti awdo kini on de salihana an koy meto salihana wa kenya ni salihana be ga bangi salama gondi awa na sabunya kibira kembe ga ni salihana nga hono tit kenya ni hono kati huturo dibasana akenni kiyen sallu watrinye akenni sikoi kono qad sago nyani bala sago ngorni nani sirum illa huntenye ni an kira tampini angara huturon salli an yige andir zaradeni mama yige andu tampiyendo ko misanu me na ken kutu
na Allah kalle ke dabari wonti sawo nyani honu gawa konni salatul wusta timma sallin ya hini kinga hafizu ala salawat kini sarazalun karagiya wa salatul wusta kibringa ma salli annam pakara to kendi honu ti juma nyani honu ti janaje nyani honu ti bana nyani wa hakaza Allah subhanahu wa ta'ala kibringa serinya ka to kusudi fardan zallu ku karagi am pakara to sudi himbe bane ganangan tatu anna am pakara to ma sallindi am pakara to jumandi am pakara to janajandi e mani sabura igama ko sara baade kora nanti kyani ken han awa ken han ni mane nabe go kinga ko sabura adamare min nakisu tanga ko lilatul qadri alla ra kham wondi ubane begani aw kutundi annam mogotu nandu koto wuron sudi koy juman kota leri bane wadi ko me ganda alla nyaga kelleri di ho ya alla wani nanda ma honuti kebina juman kota sedeni du jija na sunya batendo alla nyaga ma alla nange mundai kem mo wali se sirebe go taga honundi Allah ko musirem mo taga honundi wati su jamma sugono Allah ko musirem gono ngakoni ais kebrenga annandu koto nandu jija islamin su annasu daro tikenga niya annasu qanu tikenga niya annama yang kasu tikenga niya annagi mai andati hulani yani bane kebrenga kutundo funzo ngana bane yamaka nganna diri tanawono ibn arabi alo ibn abi jamrata kunti laga sarando sogoba kunti kumpiliyani alu kenga kun mo nadriya kunti kumpiliyani gari dalinkini daligabe gini e hadisu binunga wa ko ni nanti fasamun tawo be ga kuturonda ado ande gamu la saranda ida kum hadisu ya ko ni na kunya adalega ala kulli hal ana mari mam sallen ko ni watinga kiyetam anganta jamadi anta jamadu antara jamadi grana salli watinga kiyetam am mosroni anna salli ko sireni mi am mosroni na watin du yasri angola jamandi mango jamandu ku Allah sikki honne watina ma buga ma khale lo sikki honne angara salle su kanem go salle nga krita salli watidi aga da so bambane kingo kri kandanta nunyana na salli wati makni o magayre angana mu salatu khairu minan nawm kim batal lo salli o magayre men no kuno wono kunwa konni la hajirin krinden sudi osri o magayre angana mu gondro kim batal le kare kim palle salli wati su aga kribane ganna salli hari juma intaqaba killi na yi wati maro na sallen kri na yi wati maro kinni salli killen kitin timbalawi aro gana soban bani ay medina sirun ni kay medina sirun Allah subhanahu wa ta'ala daiman anu walla killa no jonkoy aguna ko suru yakoda ko suru kesrin ni kharakenya kesrin ni kharak kema ya kharak to kono ni ngaro toy kanno gondi ya kabare ay ga buto ti sallinga kanno wondi una ka to sallen kore ndi una ka to sallen kore musaka adiga nan sagaye kanno won kabare limundu yagaru kendi tawo ta akhbarin gabni de awsren sugulan de ka hafizu ala salawat salatul wusta amma arandu sallin na gade ke bala akhbarin gabni amma sallallahu sallin bismillah
وقولوا agan sigi lillahi alla dangani sallindi qur'anu gana gai mamuti'in ya mari batanu gana gai la rasul sallam ati qunut sugo sallindi asun at-ta'at zawanga qanitin awrado yana muti'in konu qati sakitin ngari dalinya zaid ibn arqam ati okuni sehne sallindi bira kebe ki aya ga yanka aqumu lillahi qanitin kebira iro ya mari tonku bukhari muslimu ke hila nakutenondi alla gando ni da kumsri no nya faare am batana sri no nya alla ko surun kanna sri no nya shagana khadla sri no nya mi da wa sri na khair kinoi nak sinno tanga haw khair kinoi nak tin kinoi nak sinna tanga kinoi dira na nur warja nur nuris no koy me khair le barkel wona barke ho kinoi taw na hande kinoi kulle sira jokkoy param الله أدعو يسمع ربي Thank you.